mi nyina mani aso ne senti meda wase nani bache pa wo yire a wo hwe fie de ma wo odware o ma de ma wo siesie nkwada ne ma wo siesie wu fie mpo de ma wo eye bibia se oyire mpo de ma wo no be me na mesra o frɛ no odo akwantu ameni wutui waso mi yie pa meda se say ya fa ye ho for granted no is the biggest mistake. Eno na oba na anasa be ma ne kwohie obi na se won so change gi ane kakra na akwakoye ne fa broshu na wo ya ye single o na fe wo na mo mpai bo asene ade mesra dofonom asemu a ye ka no eya asemu a eya ni bresemu a esi bebre enempu dua yi esi ene se be ma bi pa timi abutu oba so etimi afaya na nkasa me na hunu say yes me kunu we ye bema me kunu no wama ma fili me kunu wama me ho asisi me ho so oba bema ne sori a me wura me da se sanse mani bi da 1 minute mema ho ne 2 minutes mema ho ebi mo bro wo die wa power wa nkasa am wo hunu say yes wa mo fili like a woman want me anka me da se obey so ye ania ma fe be mo gigi wani ani ade yi wo so feel say ye normal wo de wan see the do ashawela ya ye be serve o there be nti se fie enti mesremo nkoma mi bo ntintinti wono mo so nhwe nsem yi mu na wono mo so nche wono madwene nkyerɛkyerɛ asɛm a meken sɛnea wono mo so ehunu no efa mesese champon ena asɛm wei mese asɛm so achewu sa adofo no mpa te na omafa bibia no ma to de bia abekọ na oba no be ma no kra beba fie no ne nofo ba akoda ha ba akoda o feel se wanya awade na wie asa ye mpna twi mu ne ya wade mu ya nneama te se ne a chese ye no ma wose ye saa ye mfa ho ne ade ma me kyerɛkyerɛ tiefo ne ahwefo ma me nana ya me da se chia etiefo ne ahwefo nyina e ma santimando so ya akọ ye nyina yefri ase ya ye bekọ akoso nana ya asema ya ene wudi abe mu edu papa ene se eye asemu a ama aware bebre agija na ebi so aguo na ama birim so enya akono se wo mokra ebe ware Brony say taking things for granted won't mean take bibia for granted ade bia ya wasom ana wafa na waje a wo pa bia no se wo kra senie ebe ya ebe che ewo wonsem eno tine se wo ware a bibia wo de be ma awade na gina bia no waye wadwene esi wadwene pi ena wo de eware ye entine edika no be ma no odo oba no so edo na afenu no after the courtship ni marriage ni bibia no wom kotra efie ba ko a afenu kanka ema no na ese ade na ya wo pe no wom nsa aka anwanwa enti ni wom pe bia no wom ye you can just imagine obi a ya sebe na okọ asori pa eye adwuma wo asori dem no ni ade ekọ maku okọ ade bi sa ade nyankopon de ache ne se eba kura no otimi ase ni nsha kura ekwan ewo na yesi odi yi na no na ba me wu ye ntine se sa no mo ti fie so a eba no aya enam onyankopon so de ama wo mo no aya wo ya to na jeje mu na wa to ebe na jeje mu ena nchen akoda no hu siesie ene ne bibia no ema awade ni enyinya eche se kura ba na sia wo yi da pa odi ato ase akoda na hu siesie kura enye be ma na kono ti be ma na be fie kura wo be ye ntwe sinebo ana se edemu aya wo mote we da pasa akoda na be nyina atiate se ewo edemu che se wo fe se wonya awie nti wo ya dia wo pe wo ya ne wo pe ena enya fe se nche efie asiesie kura no a wo ko wura mu the first time aya wo di wura ho ana se ebi ana mo kotoro kwa na wo ye ni manima bi eno no ene waje mu jeje ni nyina waje ni nyina wa be ye kwadwefo di ama maid nana ya de bia me say maid ni de wo be fo na so ba
bema bia pese na yiri eye bibi ema no made na ekotompa na made otompa wi edi na aka wona so obeda so adwani a made na enu a made fo enso obi puchi na ni kura mpono de hwe adwani mu a wacha me wu pese okun ama awade bebre agija bewie na asofofo kwon ntini na etwe na tie yekobompa ya ayadebe empa boy ya man bebre kokobompa ya so obukunu na omo no anu ye ni wo fie anu ye ni gya omo ankasa so wo mo ne ye ni wo mo ekoy omo fa so ye omo de wade wo fie no we enye paibo ebie mu so no emma no ye ntiase se tete ho no ye nananom no ne ye maame no no na wo mo no omukunu mo edo afu a no ba ne ba na wo mo aton na be ma diskede gudu botom now oyi chop money tonam aduane wo wo tonam ne ade hwan na e pay sika eye be man ne oba no na ya wo mo pay sika ena so de empini o enti no be man ne oba ne nyina na ehwe fie ena so de oba bi wo sika chen be wa ka se be man pebo sia wo sim ko pay bia man so no sika na no de ema eti mo di we safe e maybe ti mo di ankasa de bia na yeje na sa de we se wo ya odo ne ebetra ye ne ya me ya ne se ye refi se ye be appreciate ye ho ye eno kra na ekumi o na apart from that kra na appreciation kra de na ya eni obi esirabos mo wo tini maame ho na maame ware ne papa no wo hu se ne maame ka me da asida yo ene wo hu se ne papa so ka me da asida tie normal enti wo mo fa ne se normal e ye wasade na wa ye what on trauma ama me entidi what ba kon man ebi mo bobre o eni ma basa bet ye de awade say ye mu bi ho no mo dia ye ba pa no mo ne maame no wo mo ntete esa enu nti no wo be bia ya wo tete bia no kire no mani hu ye say awade ye nipa mienu na ye ware nipa mienu na ebo bra ye nya be man kwa no we bibia no de minister champion minim na otoade kuma bi e de koma na yire na wosesania na yire ni si fada na se enti efri ho no ene ene ama ode ba no enya agro enti ya na mementi ase se ema ni bi yesode ane ya fa ne ama chese light se be ma hye da to ade de abraw mi wura me daase enim de kume kura ne mema na omusani momu no ene kura wo sani momu enko minima de kura mtiefo so wo sani momu koma wo ba disa wo san fro ba ne kura sa busa ne say maame scanner me send na ba wo say ai no appreciate obi kura ti me ka say na we yeska so just say oh there be nani nso wo ebie mu so emma no kura mpo no just wo ama awade ne anyanya kire say wo mu ncha de ye nche ye kunu wade emma no so ncha de because nya be man kwa na wo amane wo cha de na wo yesa ne man chenye se bia wo fa ade bi concrete bi kunkuntan bia sedia ya wo sedia eye friends ade ya wo de che okun wo se wo kanfo okun se wo bo akonma ana wo de bibia ba fie emema ni bibo akonma na na ya wo nkwa monte no ba so a wo mo se didwa esa de ba okokwan so a enso so no wo mo nim se normal adara fo yire no mo ya mo de mutiri ya na kokosho obi fie ba na ya wo de ene ba na ya mo fe se normal no adaya wo ni ho no na mo betie enu ntini ya mo de ne ma mema no yanko krowo mo na wo nyini nchema yen fi se mema dodo no de niema ehie mo hu bad ne so mo mpo enti yesu yenwiri bi ne yesu yemfa ne ye kan ye bi ntina ye kan obi o ni yen bi anum se sa de ne ye bi enti ye nyina ye nhia ne yenye na ya me daase me so me daase minister IBJ ye tetema ne akasa kire mema maame kire yen asem wa na abaidie echese esisi nkrofo fie bebre o wo yira ya de ama wo wantimi anka me daase yo maame sawa me daase nyankopon yira opi na enkomo ye me de pa my taking yama for granted na mbese me di nkomo no free baby e de be wie baby yenkwa hwe ababa wo yi a wakotena wade ase a o taking yama for granted no o si so ne mema benso na atwempena emu ba kokura anya na dwen se obeye wo ho ade but kwabrani bi na betam wo wato ne ho so obi abedi biako
obi a bedi bi no ko ye se bi tie esisi ehwe esisi ase wo bunkompa ahwere chi a bedi ankofo we bedi ko we mema de na se bedi ko bedi kofo ma ba bedi ko no eye be 10 ebi de ekwa ye 15 bi de ye 20 ba sankrofo we mu nyina no obi antimi amo watenase ana be ma na wo ne ne ehunu bibi owu mu pese wo no betena nti se ono timi dwene ho se mekoye ho adie mpo no sa de no you shouldn't take it for granted. On the part of Bearman so no ye wo mba mu ho a emema be se o mo pe obehwe wo soro ahwe wo fom ahwe adwuma wo wonya ne class aka to secretary na wo ka se wo fufu so nam na ayo na eya na IBJ class na class ben ya university ana because sa wonya me class no meti bi pa na ya menti ase oh mam se wa ewiase na ye won de sebi me ka se mi se enye bema bia na asoba obetimi aware no yes and enye oba bia nso na yes bema betimi aware no even awo krampo no enye bema bia na wosa one ne wo na enye oba bia nso na wosa one ne wo because you obi o ha suban bi wonu mu a se empo awo keke ne ba won ne ntem na mo ntem tia and what the bedi wachi nkwa na nyina yo it is sometimes obia osenipa ka class a obia wo the description and for class okay me na mo ka me who class e ko ye wo kasa bia me ka say I will never settle down for less that less no enye in terms of finances and our wealth and abi ahofe bia debi yo e suban ho asem na me ka okay it is say ababa wo bitimi gi wutu mu say sabi uti tantantan we nyina ema ya ohwene so pasi unika pre o shoot awie no enyina no obetimi adi na unim say shoe bi wo be ma bi wo shoe ehye no ayese tea bread wo hu bi da bitimi wo shoe bi ada efrofra na me nyame se enka no kure ade e motivate me between obi me ni obi eye mehwe ne na ase okay shoe bi wo ho ebu abamu o na say wo hia wakonta ya ase what shoe ni bi awi achia me say shoe na lose the form and na ye say pass na won shoe na say tea bread kwame nkroma kora nhye say ya di o na bebrezu ka say business wo hia wakonta na obetimi ahwe wonu aba ya shoe yo on se mpanyifo kora ka oh yes miminim ne anti shoe na say a big deal mami o be say Ghana mema am say o mbepe mi o say o mo kwasha da kwa han papa ni biba because me dey shoe na die eno na medical hwe hey so enti de ye kan say nipa ne timi gi wutu mu say okobie dan ni wakwakoburam ni wakobobra nkwa na nyina no it's an appreciation yes ya onima bia enisi e taking it for granted hwe ene ho ye wo mabia wo mo ye the unusual e wa brabom sama no e wo say mema find time they appreciate you because enye normal enye normal say oba ne wote e ni sika be support you yo ye ni sabe bossa shorts krampo no o to bi ma to bi da e na kra say e bossa shorts no kra say no atwam ne singlet no atwam ye musa mema ne say die no mo pe mo de to comment section ho a na ma ne nyina so ahu na de kra wono mo ehwehwe so ababa woni be ma beti ukru na netene sepe ni mato mo nye roll on ne boy say tobi nkoche no mi hunu nyansan tobi ma no ba ye wo ba bia o timi apagya be ma bi impo be ma no ne bi ni ho o hia be ma no na onyo bia na enye wo timi dinachi abwana pagya na si baby and you think it's normal and you are taking this woman for granted me mama me be lift no ni nua and a me ka mu na omotika na chi omudi nkomo no na ma hompo ma so
watem nka Obaa ni be metumi ye dedama efiofo nyina ate enso won na ni kunu ase krada be man na yere kura ase se o man good sex krada so enti it's high time e was eniema bi o ho a you taking seriously there be am can say be say you must date your partner after marriage so won no kunu no wa yenso ye ware ani ye jaye o obi o free so ware ye be man ni mfa ni mpie nkotena ba bi ja ena o yere ne ukuru no wo ya mo twempra ye woni ma bi ho anam wo bewura awade mu nam adi je oni made ya mefemi ntwa no se woni wukunu awade awie na nka ebehu na nka mo nam street bi so na ase tete doni bi asa mo tata ban ho anu mo ho no aba ni se awade yi ntwamo nso ene de bia na maame aboduku no otifie no no anuane na obo abrewa na be man so so wonenam na ne beti ebo no enya izo IBJ dipa bro enti ade ama stress kunipa pi ye woni ma bi a friend the little things which matters ye oba bi ho a wo hia hwe o oba bi hia senka ni kunu ko adwuma mu kura keke no oba send a text message kura so baby how are you are you okay how's your day going oba bi atifie ni kunu ko adwuma kura ma ne mfa phone kura mfre ne da be ma mfiri adwuma ma fie ma ne musan se adwuma mu kura ye da Oba frebe me bia na the demands na ekwa akoma. Sa de we nti obi agya ne yire o. So enti ye woni me bia ho a ummu. Yo. Oba hia obi na ono ne kunu ne yire awade ekwa. Sa ne man kitinkiti ya o. Ye ntimi mfa wiase nyina mama. E man so ntimi mfa wiase nyina ma ye mema. No kwasem. But ne ban kitinkiti bia ye bu ya ni guso no. Awade ne nyefe na mpra twe no so enyefe enye yi be se na fia ma fe maami akua donko pa o se Ghana be de abusuafo enye ni se na aware ne nye de why da na abrampa ye tetema na ya kasa akire mema ena die twe asemi da awre ma me pa na ya be da se pinya me sha na ye nchire ye chifo se do di kaka no asanteman ene ye ni da ye ni abre mojem nya ye ni abre opem so na abre wan ekro oh nti ye ma no yakọ ene abusu ene nyina nana ya na wudi nkomo ya wo se ye ntwe ne dari ma nana ya hwe sa ne ma wi ni gu awade no even practice class ade ya ne egu no be ma bi wo ho no mo a oye bibi ma no amana ehunu se eye ne fa onto aso bi ene won twempra no awade no so anigye mam bi ebi se enipa bi a mo awie se wa fa eme nwanwa ho da bi se ukunu pia bonten eno ne nka akonhoma ho ana oto adoma de brew uso mu na no wadanase na nana ya de eku mema ni sunsum ewa awade gya ade aware gyaye anampra twen gyaye bana nana ya papa yi ato ade abrew fie ehonum na oba behwe na da we woto ne sei oso metori tusi de we de abu no asaka no basa onu ne pia bonten ato ade abrew no ose ene ade abu e man so pepesa be ma akodi dwa wo ba left right front center back ekura no no sha o se nyanyado ye de ma wo sen ante mage ho anko bete so e ma eti be man de aba so wa ma ade abu na face ane ma no na ya wajai yo odono esote eti ebesire ye nua ma no mo awade ase anampra twen ase no muntie na muntie ne yie se na wunni mu enne so mpa nkomo ye mun start say mo beda mema mu no motie ase ade bi obeya ma obi ase one city anode ye kura danase no mu se ei obi kura nya bi why obi nya bi enti se wunya sa one city na danase dadi nyame hirawo ne kan hyasem to no so na mi ntwa no mitie wa eye me ye pi se ene dey me papa nti ase enka asem a me ka ne nei ke wo se enka makopa papa yi chew ka kwa papa ne chew wo se usu ne ma bi wo ho a wo hunu ne saa papa ne tra me papa kototo nam fish akese a shorto e de ba fie bi kura ne ha bi kura ne ha no de ba fie papa yi ba ya me maami a twe rubber si ho kakraka ahwie enam na nya nam ketwa sa na enam na pro eno akoto e de aba no onimo wonim
Bema what try so no so bad. Don't say man no yama we dwa so ya omu nim musa. To de bi opeso ye romantic kakra. Ana na me ma me ka kire ne say enam a wo dia ba Abraham papa pay asasa nam yisan de agu robem no ogira kwa ho peka. Oh. Na akwara me kwa kwasensuo na papa gina wia so. Na nam you cry no left right or digina ho. Na me ha papa ya no ma sosidi me huni amenye. Satan na miswe na anka manya sa bibi na papa ne pese oye den wo kire enti yanka bi kura nche nipa bebre enti nana ya se wo na wo pacha wona se wo se obeye bibi enya wo fa awade ne begu emema no so muntie na muntie ne yie mofa maye ne se maware ntie eno ano no enya no ano no oba ne tini ba bi no akofa ne se one ne betena wo ye bibi ma o mo wani nso ibi so obetena gya ho aye aduane ne beye de enafom na beba bedie na omani hunu se aduane o ye kra de no na se wa kra na sebi emsa adwene ne heda nya adwuma mo ba ni hunu se ade a wo ye ma wo no eso ne eso wani kwasem evi se nana ya sa wari jaye be ade nana ya eye niam nkitikiti bi na egu no na nana ya yansa nwura ni sei na ye ma obi ante niam biase nana ya de obi di ko ni fie no ewo fie odi ko obi fie kwose ho no kwasem ma ne mema ne nya yentie ne yie se wonni be mate empratwim ne de na wo ye oniyama kama wo ware wonu wanya adwene bi se wanya ahyem ka wawie enti no ano no nana ya anya no ano no se wo ye wo adwen se eye no ano no a awade ni begu de enti a me kasa nyina se nana ya ye wo oba bi wo ho no mo a wo wura ne fie ana ne dem a nana ya eniyama nkoyie wafa ne se be man de ye no ano no be ma bi mpesa anyama ne kura o de dan na dan park so o de dan park so bedu na brazier se ha na panties se pro so na akra na ya kan se pampers ya wuro na da ba bi ye oso obe ware amani ji abamu a nana ya sanyama ne tutuni yie na moa ana mema no so muntie ni yie mukotwa bi na manum kan ko pekiti ko insani awade ne ya nana ya ho wo free say normal papa na watwa ne nsa no office say normal anya normal oba bi mpe entifa ensani anum kankan ekọ hwene na homa asamu awo kan mi minimum oba bi e bi kun no pressure kun krofo ne ade nu kuna nu pampan tutuo aba be ku mami ama mami yewu nana ye be ku no se wa experience bi nana ya experience bi da wa hunu bi da na unya hunu bi da se ade mi nya hunu bi na me kura de maboboa no de ensi se be me na chance ensi okotwa petese pa wa bro mi fie na ade ba nana ya wa twa petese be me free se ni fie de sanete enye sanete enfenum kankan enku oba no e ma ware agu abeba ni nim se wo ye bibia kama bet wonum kankan ni nti wo zo ntimi nware bi enti yensu enyansa se bia bru se bia nyado so be ware dia e wo so hunu hawa wo be si atoto niema enye niema menso medase abusuan kwa homa ne so e na enkoje atiefo nso so wono madwen kyeremfa asemi hu se ye kwa wade a yatoto niema ajeje mu ye mpena twe ewomuo ya skata bibia wonso so sen na hunu nsemi efa friends si ene ne mo nkomo 0551931931 ana say 0548931931. Hello, good afternoon. Ohine ye ti ohine yeah bro. Hello, good afternoon. Ohine me pacho ma mintie wa wie ye nana ya ready uni abema Pizarro ni me todo kinkes man Pizarro fa yetumrika ma me papa bi na me do tumrika dia na me chia ma me ya ba ohine ni babi o pia me chia no na ene ensomo chance sadia we adia e kutia awarefo bebri no obabi o kra no a bema chena die mpa asuda no edru baabi a ya na ayete na so bani ka se mi se amfo ana chene nto aso dema o che wade a o da na se soronko kwa so no ade a che wasa de wonsa akoto na bati ni na me da si o na de o ye ma he eno e hye ni nkura ne kese ama ne ye de so che de no o ye ma wo no etidu baabi a ma ne me nya prize better
ani mu twa akirecha eza obi asua seda na yakosoro do ya ho basa emma enyama asori period sa emma wade nyina no eso bete amana ba fom dunya ba Pizarro kinkes makao Pizarro me da say hello, good afternoon. Yeah, Yaa Serwaah. Hello, good afternoon. So, Mr. President, baby, I will be on a show. You're worried for, but you could know any will be a young man. Sometimes, over the Yamano, we will know also appreciation. But they are the same thing again. Or I can say, this was Canberra, then some woman in fancy. But I am mentioning you with dear, Mamakun media. Even though the same Bona, Lydia and Cosso, but indeed, you know, I'm on my Rebecca. Oh. Yeah, so yeah, that's a pa to the beer, Jekasa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, Ramo, Aya Muntie Yemum. Na munya fidie no. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pacho. That's why Ye ti o mi nwa ba. Ye aye din you erade. Hello, good afternoon. Afternoon hima bo me nkomo. Pacho, actually I'm looking at my son, I'm younger. Yo. And because you are boy here. Mama young. Ya wo we sia boy. I saw a reading. Yay. What's your answer? Now, but what's your answer? Why you're doing? I saw a reading, man. Hey, you're right. A bini and my channel. A bini asabi and the fire too. But I. Hey, Monsumu, Amani, I only need some the young man to be a man die. Now, dear, Minia. It's what Johnny? And one, what the bim? Sister, we are proud of you. Why? When your papa no oh, yeah, that's it. Yeah, that's it. Young for a food chat way. Hello, good afternoon. Obaa Yaa kan ye ni nkomo yin. Good afternoon dear. Nyame adawro ma wonso e. Nyame adawro. Maybe the continue for the program. Ama makai ba se be what we do. No worry. No worry. They man no ye juma. Honestly no police. Why, maybe I'm a theology, but me, investigation that's or corporation yet film. It's me report. And I'm here saying, medical, the memo, much the same, and it means the support. I need a yes to natural. It's come on only 2 years. She said, university. It's not a kind of never I yet to my mention. I'm the friend was try. I don't know the best. I know on the Afra, mame.
you get the practice was not. I like at least no man to know what teaching or their so. You know, when you say you are shooting on my yes. Usually, we could drive never to Mr. What I need that. You say she, mommy. No, all of the years, we hope it will be just one day in the church. Hey, The start of the second. You can find in your bar. So you can everything always a story. And I hope all the parents will go with it. One of people, yes, they catch a say, you know, so I always go. Most of them are most of them who are going to promise actual them. The only person is now, so wow, we want to agree. They don't keep the money and for what one city. No, okay, and I do it. I want to 130, and I do. Mommy, what's the media? Papa. Mr. Onsa, meba, for production line on any income. At Yafasu, one team. Abusia, and Comono Adolso, Yan Tumrika, Nayan Quanquotier, ya papa, and a wabay and chain, and some ebeha. Papa, it's a saying. The radia say, Yamoaqua Banso. Na udin de saying even me din ebe yan ka memfa me din ensie kakra na so ti we yehu na odi adisi na be den efe me boafo yo eja boafo awie yete ha no watu mirika aba beto ayen ka kire yen de na asie awie de me ba ya no kre ni enya papa mame boni wo mu me yanu masem enya papa mame ne san hunti ne san huni na ebe kire mi nsemu kakra na efiri mi mofrase ebe pem sabre ya medetiwe ahoto ne asomdwe ne anije mi nya bida ni tie mu twa wam nyina ne se me free mi mofrase no some age bi mi nya dream na me nipadua kwa na masesa aye basa ya wasesa say na me nipadua na se ma free mi nipa me tibia mu aye asesa tantanta de bi daye ni mu ana se satan wedding fie say na me nya be se 13 years and me nya sa dream 13 14 years and inti no ade achi ade se nyina me ko manim no na ma hu sensese ba me nipadua no so ampa na madaya sunu mu amesososo ya na wo me nkura bere no nyina mu no na abusuan beto mu no me fada ya obi a me ka se okentre na ho ya adwuma kama obo no ho mo de beti awodudu nti no ne mba na me toso 6 ena mpani 4 5 di manim na nkuma 4 di machi ti panyin ni kura no awodi e kan no 83 na misa o mani ska se ni na kunta na di o ma na o yesen kana kunta no offer se mfa no Canada but me bra no ko di Lagos o se man na kwa agent o san ba Ghana a o bedu na se esika se na e basa papa no for sumu a o kese o bono ho modi ne man nyina no no na ahwe o mu nyina but still na ye da hiem nti me start akontu no ntem ko divoir me ko ha na me ba me ko na me ba delete na me hu se akontu na nyade o mu no mpanifo no obi abe make effort so tu kwan se ne be ya obichima kwa buchiri bi na hia na free so na me samba back to Ghana be ya adwuma kakra na minya ska akra na me de me ho hwim tu hwa Gambia na me kwetena be se 1 year nti me free Gambia na me ko Guinea me kwetena Guinea full for region o me di ho be se 3 years shoemaker na me ye me se shoemaker box ya be se 3 years me kwa me tin ko che kuro bi so na Ghana ni kura ni ho na me ye shoemaker nti me free na me ko capital ho na che se manante abre na me ko to shop na me di sua hairdressing at once Gambia ho Guinea me free Gambia ho ba Guinea okay ba Guinea Conakry but me di kan betra o mo regional ndi wana mbetra ya yo shoemaker about 3 years na msan ko capital ho ankasa Conakry ho ndi mi kodu na chese manante abre na me yese me petri shop ato ndi mi to shop bi free Ghana ni bi nche na o twetire na o ye mpaboa o san yitire na chese me je shop no na me ye adwuma kakra ndi mi nya iska kakra na me san free Guinea ho ba me ye ho Guinea passport sata ne Ghana passport ndi mi mfa nko mana na me pese me koso no ho ye Ireland isan koke ni ade nti na Ghana for ndi ye passport na kotonton koke o nti udi wura ma ye mo mfa wuram nti be Ghana foi ai yo nti be ye Guinea passport ni bi ana me free Guinea ho ebesi Senegal mo capital ho Dakar nti be Dakar Friday enyumre nti wabra boy dia asa wada na makopolo ade chin sa wona wi asesa
mame my brother papa yo this ne Monday na me beji visa e wo Keved embassy no ho Dakar na me fry ko Keved na e ho na wo hwe ye me last point ya ikudu na chese dwadie na ne nyina hini o Germany sisia na me ne wo Keved ho na me di dwadie nkakra me nyeska akra na jame ya do na me firi ho na me ba Spain nti me ba Spain na me sane e firi ho ko Portugal me ko tena Portugal wanyi ansa na me san ba back to hey nti me kwa brochiri 26 good years be cha ho top am ya me yekuma no ma bo ampanimfo no be nti wo kwa brochiri abrochire kro ben so Spain wo da so wa abrochire ho me wo ho sisi am ba ya 1 month be some 2 days in here do we be ka se boga de se nka boga ni hawo boga bia ehu se boga bia ye me ba ya boga na boga sika kura no sika sen na me de ba ho to kura ni Spain boga bounce ho to kura ni ho nti no sisi condition eda me so nyina ne se ya sande me agya hombone me na ma me tihu se me papa nyabotre ya sande we agya hombone ahombone benza ni nyina ne se ai se na omo pese omo yi me free ho spiritual me nua ba pa na chi maso mi na hemfo ne hu sansem yi ka kire wo se me ko ai madaye sunusu ya me hu anamo mutu na ni tenten nyina ne se me nua ba na me di kan be fa ne kunu ko ye bra fan say wo Spain ho no na obefa wo nua ba kunu ko ye makunta me fada na sankasa ka kire me se me meboa makunta na ma me kra me ka kire ne se anuafo no me kra na me yekuma timpanimfo no e wo ho nti o ma me mo mpanimfo no bi o se me na ma wo nti me ka se na wuni so na umume na me yes mate ayo papa me papa na nkasa na me fa makunta no ko ye be makunta no ko ye na o so ho adwuma de nti me nya adwuma 2003 ona Spain ho adwuma de nti me nya adwuma 2003 na meboa no na meboa ne na chi maso miensa na me eto eka ho okoye no adwuma onya adwuma da na Spain wa da mu twi ponkosi ana mo ye de na o ponkosi adwuma bia ope bia wa ho odin betimi ebi ne sen me fa ne se adwuma ope construction abenya bia ye ope fabrica adwuma abenya bia ye nti wo nua ne ba de wa ma ye adwuma bia adwuma da me nua ne de on de oye na adwuma be makunta adwuma different bebre ne wa ho odin betim ye wa adwuma bi o ha edin but wa ho odin tim obenya ne ya wo fo se wa ho odin betim adwuma enye na adwuma type bi a betim anya bia ye e wo Spain ope cleaning ope debe ope restaurant adwuma benya bia ye ope farming adwuma benya bia ope construction benya bia ye nti adwuma de enye na but ono oba he no oye se on pebre we nyina chi na menu aba no asene tu adamon one me fada ya pese o mu yi me free ho ai se me bra panyin no papa sensem na woni ye keken ase soso pa o senti na ma hye de ebusa se me pese me hu se obi na hu ka kire o dabi me am bra panyin me papa ba panyin waka ba bi ono ne na e ba me ade wunua ba no susu so oye de yin me nua ba no onye oye ba ifo me nua ba no nye ma ye nkwedi nkomo mre na ban entrentre ye mpomu ma ye na sa mre ya e de abaifo case ene ye wada abaifo case be chechire ye kon de team ni nyina ba na omo ba yire me na wo ba so afa ma me ka ho na ne case ni de MC timi bu kompa ba minyawa akwa ba mejo so ba lumpese mo so atena se ai ye ni dwuma bi ana ye timi akotene papa nua ba ensem ama no beji bibia be nyagoro nua ba na ye de nchi akese ebe free Dr. Ba aso ye ho e di ama yahwefo ene atiefo enyina da bia ne da nyina se nyankopon ya adom no de da adom no dom ye se ya na je se ye dipadua wa pomode ho asem ana ye ba ne ne wabedi ho nkomo ne ne wabeka na afi watu ho anamon na de wani a kire Dr. Ba aso ye Dr. Ba ye hospital ya sabia wadaro ma hye ne nso ana ya sabia ne nso ebodi ya bibidro de den haban ene ye mesew enyo adwene sa oba Dr. Ba ho abehu broni aduro ho aha ke de bekwa abruchire da bi da enu nti ne yase ye de tete no ane ya nananom edi mfie oha ne chifche ni 40 adani ye age kase a ne nipa di na sazi so no ye betwa ni nyina mu ni ahya ase akọ 9900 ne nasefo no ama nipa bebre enyo fa hodie enu nti wo beje ya number ye didi dwuma no na fe wodu ani a kire Dr. Ba ho na fe ya hwe ama ho ato wo hye ne so se number na wo be fa no make say kra betimi afre na yade bi ete wo so wo de ye yade nko a ana frɛ na nsɛm wa na obi frɛ ya
ohia sika me so onye sika ye nya fa sika beji sika ya ma Fred Dr. Ba say ye ma musika ye ba ne ho kire na bi mu so mo ye nsem o emo aba de bua ye what's up first come back ho ye nkwa enti number no ye 0244 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 8 0244 08 34 82 wey aye Dr. Ba number ye didi juma ewe aso ye ho wo we Dr. Ba ye wo kumase atonso ago Aban hospital nachi anankranso ye was Painters Road 18 junction me so session nso say na me din ka kan Yaa Serwaah hospital juma die ne yedi ana kasa American me so enkoye se wo fasika bi ahye obotom tie ne na dia ko pharmacy shop bi another store bi akobuza say ope Dr. Badru unya bi ne enya bi kina mama nkyeremu ne se yade bebre sese na wudi akire se awo wudi nipadwa de wadwene bu se yade we na yewa obekwa akoto dro didimbone akobo nipa no nti Dr. Ba say unti na wabie herbal hospital Yaa Serwaah no oba odo be fam fidie mu na fe lazu bi a wose ye wo yemogyamu nhwemu bi a wose ye wo me ehunu se asemi a wo kan eye no kre anase mon edi haba ni bi akeka ni padua no enunti entempa na yade no afri wo so ena me ni wudi nkomo afa sikire yade ho ye kan sikire yade a eye diabetes asem na meka hwe yade we di enti adabia ya na me bodi a meka che won se eyade ewura ni padua ni mu a eye nsunsanso bebre de bre nipa no de enti ya na ye pese hunu se sugar na ye kan ho asem e wo se nipa da sani bia wo ni padua no wonya sugar ni bi wo na ebro so a ene ye friend se wanya sikire yade ana diabetes na no na ya na ye kasa ya na ye nnuane bi a ye dididie ene noma bi a ye ene mane kofefa saa noma ni nyina ye den eba na Dr. Ba say odi ahaban ade aduro bi aba enne me ni wudi nkomoi se wan hwe ni ye na sikire yade wan tu ase se de ye kana tie ebetimi ama nkasa emu dompemu yade diabetes betimi di stroke abeto so ebetimi efra wani ebetimi amiatwa anan ekuro betimi atu a enwu da afi utira nye ya ene ewo na okoforo ka se wo konkran ya wahwa de tina Dr. Ba say sa no ma we wura ni padua mu na de no ma ahodo aburo so se ebere ni padua na chese ni padua na okoya na obai enti wa ya bibidura ya nananom first na nka betis obi wasiche yade na nka wanyini kɔ nanim enso ne enkwala nyina 12 years fo nyina wasiche me kura ya na me nwanwa papa mini aba enu nti na Dr. Ba say yentu anamo na fe yemra ne nkyem se bibidura ho a yetimi di ma sugar no beda na baabi eda ne dabre emani padua no enya ne fa hodi enemi ni wuti nkomo na meka che o se yade ba ko ada bia meka ho asemu a meka eye dambo adwene hawo hwe yade ababa wa bi bae ho na no mu de na chine no mo fa ne se eye efie yade bi na aba ne so akotwe mpra bi wakotwi bema bi adi obi na de na ye bibi chese o mu de na china tani danyina ye kasa nko a ene no ma nsem fata nanso emra ye bodawro mo te se Dr. Ba ka ho asemo mo bae ye man edrodi ye adro ni bi man na me se asede ne ho asiasa be ye fe ne no ma na wono so nyina na afide ne so no edam ni nyina akọ kire se enye bibia na ya na ye ho enti se okowura ba bi na wo bọ mpa ya Bible na ye nyina di akire no o se ye ni dua na ba ne mfa aban sa yade adwene mu ha wo na ye yade enye spirit bia enti mna wo babi be shate se wo ye no ma bi ensem fata o kasa wo ye no ma bi a chese na won tesa no e wo so tu anamon na de ne ba Dr. Ba ho wo ba na afi wo mpa ye na wo so bo no obo ata akiri se de be ya aban na twero ne kan ye no ye de bi wura ni padua ni mu a akoka adwene no ama adwene na ho aka no ni nyina atimi esi so enti na wa wo babi anya adwene mu hawo wa bodam onenam chese no ma wo ye nya fa ne bra Dr. Ba ho na afi ye ma no aduro na haban aduro ne ko ni mu a adwene mu hawo ni nyina ebefiri ne so yen ye ho no o ma meto se ye chichire obi sebe ede na bodadiem ibe o ma me ne kra ba na oba na yale ye be mu aduro di akoma no se de be ya akora no so ne ho
oba na adwene mu kana wo ho ntɔ akora no nso ho nyɛ dai ɛntɔ no ɛnu nti ne yɛbɔ saa dawuro sɛ yɛ ho aduro sɛ obɛba na adwene mu haw no ebefiri wo so yɛkɔ yadeɛ baako wɔn se kɔmpɔ kwasi broni se gwaita kɔmpɔ na tete no sɛ obi nya kɔmpɔ sɛ ekimnation ni minimu a wakɔwi abayinam ana akɔhyɛ ni minimu a awɔ no saa ɛne nkɔm hyɛ bɛhyɛ mo nso bi kɔmpɔ nkɔm hyɛ enyize eti so obi okompo bia be hu safe na bamu abu okọ nipa mu ano ofele kyese enti otimi koyi operation bi ube hu so wakoyi last month ebi wu ube hu saba ebi wu obi onso onim ube hu so akwaji aduro bi last time obi ba ye doctor ho akwaji aduro de kosasa awro ne komu nyina na what Dr. Banka say ehwo ne yemfa se kan ko kan no akowu tumirika na de fabre kire doctor keke na wonto ase yemfa ma enu ani ya duro ne so ko nipadua no eye nipa nte ase se kom ana be sha wo ha enti mra obeyi ha de ne de won we inside enkoy na esenya bayinam dabi eye ya de enti uba ye ma waduro ne de fraduane na akowura nipadua no na fei akokrini system no adie bia ebebobo no be sha ha ana wo hu ba bi ma no ye kompo no na etu atwa ifi nso timi boabo no de nsem ba nipadua mu nipa bebre di ho adanse eno nso ye de yade baako afi etwere yade kodi awu a kyerese amfele wase enim nipa mu enim asondem nim wa de ase saa yade be ka ne ho ene obi ntimi fa ne ba mpie ono angasa kra ntimi mpie obebusa no na ye twere yade ene wo no so Dr. Base saa yade yi amanfo se abonsam yade o so onyi wachini wo de abra no mfa na aduro ni bi mawo se ye bonsam a ubehu se nya bonsam so a ubehu eti de atu yansa fra no se emfa wo ba ne yade nhihye wo bi saa ma ne nyi dam enkwa awieye fa ne bra Dr. Ban se be bia no atwa ahwe ba bi eje bi mu kura ne nyina wo de ne ba yeso ena wiam ni wudi nkomo ne ye ka cha se yem kuro osa de ntia na me ka ne saa pa no amanfo nim se ye ni hu aduro eti na me boso a cha se saa no mani nyina ewo nanso dompeni kasa na he nipa bebre eti na da bia no eno ne ye ka ho asem se obi pa yem kuro osa ye no na de besa kobodu mienu na che se obere ne mpatifi ho ada na kitchen aduane sisi na tifi because otenani na so anya aduane anto ne yamu a ene no wo yawu obi nso aduane to ne yamu a na no nso ada ne asem obi da bia na ofe obi da bia na ne bo ano otwe no ni nyina ye osa yem kuro eno nso oba Dr. Ba ho a asem a me kan de nyina ya bibiduro bronya duro nim eno nso bra na afa ye nhwew na nso ho to awie ya me ne wudi nkomo afa ni yakoso wo beti ba dompe ba kase ba sasabro ba mi chepe enne obi ti wo ntimi mpie mfira bonten uko bisa na ose me sasabro ba ede na aba Gana ni nkwa yade ade bia yade ose me di aba yade eba yenso ka enya agro na me sasabro yabo ana aka ne ho eka ne ho wai bra Dr. Ba ho na sasabro na ewura moja ni mawura dompem yemfa aban yini mfiri ho enti obi a na wode ne nasi fom na aka wo no ne nan na aka wo no ne nkase mu dwi no bebre wo ye no ho ba bi enye wo hwe obekase ni fiefo kra bebo no sebe enye obi na bebo saa yade ni wura nipadua wura mojanim ne wura kase ni mu a ho ba kirew enti arthritis betumi am waposo ayo ya arthritis betumi aso okotodwe pa ubenu ho pa so oba asase so ebemu ate yaw ama okotodwe ayedede ebetumi ama okotodwe achia wo nan no ebetumi ama okotodwe wugina ho kro ebetumi ayi wahwe ebema wo na mo na wo totototo ni nyina achia se arthritis na be wura waposo abese gregre no enu ntina ama wuti pains ete yaw ewu mu no eno so wo de ba Dr. Ba wa se nipadua wo ha wo okotodwe mu no echamfo ba nyare wa nyina bedwa no ye behwew ama yade e wo dompe we nipa okotodwe mu no sisi ya oya bra Dr. Ba ho na ja na sisi ya die enu ana ku ye ho na ka je o sisi ya die ku Yesu man ye bona so ne mu ya papa no ana nansa osa sole ye wo die na adi bosomi na won nan sole ye no fa wo sisi ya die no e bra Dr. Ba ho na afi wo nto tie na chance say ye de mre ene ye adwuma enna me no wo kasai ba bia ye kasa du ye na si awie ye mre na so enti fa ye number na edidi dwuma no na afi wo ya die te wo so ya modin no bo modin say wo be frɛ Dr. Ba number no na afi ya kyerɛ wo kwan no na wa ba na ya dia adukuru nipadua ya frɛ no kwankro abaifo ya die nyina no ye tuase de aba mo hu sɛ
nyame wo tumi no de tumi ne sha haba mu esa de adom Dr. Ba so on fa ni wo mudwuma e ma yade bia emfiri wo so ya number no ye 0244 988 004 0244 988 004 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Bawo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital nachi utwa mu konkran ya ye won kran Spinters Road 18 Junction no so ubusa Dr. Ba ubehwe awia menu aba me ne obia di nkomo awie sa wo pa ya sabia papa e betimi ahwe nipa da sene wo yade a eye baabi ba ko pa da mufu ba yeah that's say abusu afa de yen kwa asem yuso e na se se de ena ye wo ne abaifo ba beto a studio ha yen ko busem ba mena mini oba na me say eba ne say na hunu se wunua bai wutwotwo mucho bibi hyenani ase ni ti a me hunu sa no on se me di ni kunu ko wie no anamo a na one me papa tu se on be yi me afiri ho me nua na me mema se me be mas crack jam na yeketo a se me ni oba hia onya ni wunua bai so ti me baga na no na me bra panyini otoso mi no wawu na me ka chenze bra me problem ni na o sesa na me se ahe na o se ne kwen na start na me tama so abi na me hwehwe na se hunhum na o ma ye wo sa ma pe ba bi na ya. But in the first place, let's be serious. Kwan ben so na afa so hunu se wunua ba bi hye na ni ti am hu so ya ba ifo no. Sometimes bi o ho a me so dae no adaye so mu no hu se ya na me oba me so ma dae. Kwan ben so oba te sen. First time me so dae na me ne da. Wunua ba yeah. Brother bi wo se kwa. Wo bu atopa 10,000. Odoma bi dana di kra kire no. Se me so dae na me ni nua ba ne da. E ma me frɛ me fada kra e wo Ghana. Bisa no se. Wunua ba yi faw. Me so dae me nua ba ne me da. E ma me fada ka kire me se obi na yi na nim e de be face me ntino. Na me twa so. Enti we nyina kire me be ma no so a ese me de ware na ye keto wo honam afom. Nti se me ni oba hia wonya nije e ma me nya bi. Na wo yire. Me ni yire me ni ba me fia me timu. Eni ti no nia na papa dia utifie dru na woni yire woni bai asa wasem ya ya me nwanwa o ebe nwanwa se me nso na wadi mfie sen me mfie dia be ma me fancy wo de bo range gwani mu na so me wo be se me 50 plus dia ana woni yire woni ma yire ni ba oh hwe se obi ame na medical kura kwa abrochiro me ekuma ma kwa abrochire abo mpanimfo ibi omo Ghana ha chese mechi ba ni fi a wasi kura no panyimu na odi ye kan no biduru nkran mere bi na ya damfo ba ko ho o se obra se unua wachi ba na ni fi a wasi kura wasi ka fa ne wo na me se binim so mbe ja me mu a ama me so manya ma hoto na maso bi enya oba bia ware me ne na bo me brank enye problem bia ni o ka kira wo se wo de ye ko obepa kire de ama no odi se adwuma ndem a onya nyina twa na mo eko nipa ne ho na o se sen na ye call ye no that day na ye be kon na panyimpa na ofie ana obi sa o ka kire me se na ya mona mane na ye kwa eye na me se okay ye mona mane ti ye bona mane no ana o se na wo ko ba bi a gi se wo san akokra fie se bi ni otoso miru nto obi sa me se ya mo panyimpa na mane na ye kwa eye na me se no wo de ebe ye mona mane wo wa bra bom nhwehwemu na akwa ye o na wo ba abusuan mane ansa na wako ye bo panyini na mane menua ba kwa na o se minyi me ba ma no man hwe na me yi ma no hwe na onu yi ni die na ne to so mi ni yi ni die o se ba ma no papa gina ho wo ba ma na esua no ya wo de bo amane a kire wunuanom na wunua panyi sa ma ne nhwo ba ma na eda wa ha mu na wo yi wo de to so ana ono so yi ne de to so ana de oto so mienu so yi ne de to so Bema pie house square na say Bema raise the power tray. Mo yensem o. Enti e ba sa no so wo be mo entihwe. Ye ko tema. Enti e koduru hono na nipa na ye ko ne nche no mo frɛ ne sɛ obi a wo aka no ntimi ngunti o mo bompa ye ma no. Ɛna nipa no okoe. Enti okoe pe ɛna omo mo ho ye sɛ ye ma for re kakra. Omo ye to correction. Me a me sika ne ya me di a me tu me boto me nua pa nsi jae. Ti eba saro na me mpese nipa no mu no
nipa na na mokọ no no esofo ai okay no no mu ni ho okoba bi nti na sofofo na omoye no na omoye so omoye asori nti ye into correction na ye into no na panyimu ye se minyae na hwa e ba sa na sofo no san ba back no na omobo na mane na che se aye se problem na ye de kwen no ompese obehwe enim kura na ni to so mi ni ye se ye san mrafi nti ye pa no se me tam so ya so no ye se minya den me nko na me kwa still na obepe obi a obetimi aboa me na se hunhum no maye me sa kama de but wasem a wo kan mi ntwa wano wasem a wo kan wo ye matured man me ni entia me bu panyin ene se mpanyinfo bra wo ye panyin wo de wanan besi fom no wa mia wano na wo de wani atoto fom wo hunu baabia kasa obefa poten na o ma di aboa hunhum ni oba we so de akọ de abusuafo kra san di kan akọ omukọ pe na me nim se omo ana eye me ba me na sa meti wo me ni padua no ya na manim dua nyina ye basa tantan me hwene kra no me ba obi ana se ode ne se tare no manim dua ti papa e wo ha se ma me ba sesi e se ne me hu se wo ye papa wani afi wo ye kama tuntum chese wo mfono kra tre kakra wo ye kama ho ofe meba mi pese mi bisa se dia me hu nko na ne awusu hu nko ana se mi to mi timu se manim dua na sesa ese asesa ye die asesa aye basa kakra basa asesen manim dua na ye tan sesen mi pese o kire me bia ye tan sei me timu se nipa kra hwa manim o timu se manim dua na asesa bra mo ma na hwe ma me na ene case di na me wo ha me nipa dua na aye se matom mo amu na aye se mo afu me ho tenura se ade be chin dem so den na se me win nam number sa baye o mo san de baye aka me number sa na wo bi me se me wi sama no e wo hunhum opanyi buafo ensam a wo kan susu no kra pa how no wo ho me se me tin ye di mi ama hunhum ni di machi e kasa gu ma dwene mu de ensam na ya o mota aka kire wo sometimes also wa dwene nya adwuma ahonwo mi wa dwene nya adwuma e wo ha na mate voice no so wa japade ntia che se madaya sumu ni ami hu no enye yize mi nuaba bayi no mo de ba me so first me so de no ma salai na mi di omu but na abram pe na nso de asem na ba fie no kura pa ade na ha me ntia asem na abram pa asem na asem ntia ase o asem sam ne soso na ye wadansem no me so de no ma salai na mi di omu na chi se ade na me mpe sometimes be your high say ya mama na awase medium say ya ye hunhum asem they say mention hunhum spectacle they just say ye ne sofo party hun komo nti asem mutu ana mo hu ade kro nti se no me kasa tentini nyina ne se me pe obi obeti ma boa me na hunhum no mo di me ahye ne nsa no beye no ni nyina be film so na fe me ba ma no omkutamu onhum me nya papa sesi a wote oba me da otro semu yi obi kuram sister me se hunama fam na yakitwa kitwa na first na nke so sesen da be first ni nyina meba efri say wo ba wi ase a wunya nya hawi me pa cho oba me na ne tintin te se po ye etu ade esu esora na be duru sa oba ma sori etimi duru po yi esora first no na sesi e no but sometimes etimo yira kora baka se mini ba ma nti sesi e na se te se anu yi da bi te se half a be duru half de ye wo ana ne kase no so enso na one thing is me nua panyin na waka ba bi no me wo ho mre bi na me ka kire no ana opusu me oil bi na oil no cra first one ba na abo e wa abroche Spain ho sa oil yusu ne sen o se nipa na soft no de man no o se me yusu a ni o ma ye me bia no me hu no madam me so da ya me na so da ye hu ni first one no e ba na abo nti se kan one na me nya kakra na me fresh off no me friend no se me hwinsu mu bucket na me fa de ni mu na me nware na me da ni o ma ye me bia me so da ya me hu me da ya me so da ya na ma hu se o motiti akonwa so sa na be ma ne kita ba ko e wo ma da ye so Ewurade na me mami ohini ni mra mehwe me na de ne baba me na me nie ekita obi e wo ma da ye ya ode ye den minim kese o mo mfa enu ante ekita ni se ya na ogina ho o mo tiche mi se ni pare ti akonwa so sa na e na obe ma kurakura wo no mo ya o mo tonwo mo ana o mo kasa kasa o mo titi ho e na o mo hwe o mi na me hu na da ye so e na kita o enjesi e de mo na ebetimi de aboa wo se ni me mo anyina ne se ne be ya baye ni ahonhom na omo tietie ne be free me so na meba tesi e no obayi asem a wo kan se obi ye wo
obi a meti menya obi amana enu anti na wote ha yo nyina free me so na me be mana yeketwa ai bi je misra monfra odifo pa amaye nene de abayisam ankasa na ato aye na ya me yasaman lady asem yi pa siwachi ene de obaba na me hwe mema nketwa ne mema akasiye yo ya nkrofo kramu atiwo se ya eya masen hia na me kan go wo hwe se me amadi kana pagya abusua no abusua ne se on begu mani mase ni kura firi ho afa no mo hu se na onima de na wonye sei na wontimi nya hwe mo so mpanimfo nyina mugu ho me na me miru ma me musa wase misam a wo ken hwe ye mu bi ye tie wan hwe ye obi tifia sabio nya sa me cassette sa obeka se bia na wadwene nhye dan enye yi sa adwene ne de enseye be je se honhon adwene ne ye adwuma me ba adwene ne ye adwuma honhon na ya na teti madwene no but adwene ne enseye no they say as pain ho we ye adwuma me be na ye adwuma ben first in the na me ye construction it was pain ho adwuma dey different bebre na me ye construction me ye fabrica me ye nyuma different bebre na they say ahonhom no na apam wa mate say wa ba fie eno anti sa problem na anti na me dey abai because me ni ahoto minister mesra mo mpa itimachi madaya sunu je say omo ni omo dia atum so wonsem ne do so me ba ma eye me ba ye bete so fo nkane aboa why tinya abotre abusua tabita clinic se men kan kire se no every 27th ekopem 28 August busumi ya kwa wieye bibia ye free breast screening wonom be ya lab free consultation free wunya duru ho pa eno ane so ma so mu na wonom ehwe wo abusua time we se odiduru ho no every 7 kokopem 4 anwumere mu de na chese waduru honom ya wonom hwe aye screening ni ade enum free de ama wunya no ba bia kana pese ohunu ba bia tabita ewa ahojo da ban Cindy's Junction ena wonom ewo mesra yade bia tabita clinic ena bomodea nefa kọ na wonom enhwew frempanyinfo ahoma esu sese ene ne wonom monkomo 0202347647 Midimafo Herbal Hospital semen kan kire say brana doctor ensha dan for time wankasa nto yade eso na ontu ase mfama anya ode misrawo bidimafo se yade bia wosa enti misrawo bomoden afa yade no kokodan no enye first time wa wutinie mepa acho enkran ye wopoko ase mayira kuma se ye wabu akwa agogo ene doctor eni nkomo ewa ahoma iso 0244774282 adawroma unua ketwa bi pa adwuma no wayo company bi ese wonomo ema adwuma na Ghana adwuma ho den company ise menka ati huhu bia na HND ni ade da bi o say die hia ne se wasi no wo certificate da ho na se wakọ SS wie obemu adwuma ye anya ode fra homeye na pa adwuma ni bi na yo 0527996399 ana say 0551030000 Women of faith yeshia o wonte ai time no aso ane samemene nda beya baby a wo bi atumrika fa wontema bebo ye dia no ne ensu nwu awrade so na ne ma ha ye no wompamfiri ye tiri so emfa emma ye maami ohinini adazoa na agi ahoho ewodwumadie kasie sei ase mepacho ye no mo eba ye papa no mo eba ne ade nyangoro enyom ne nso de ye hu biankasa adomba fosti ewo ho minister Audrey Japan enso wo ho na yankasa ye producer phone ni General Moses Osei Prophet Pa Mrs. Vida Owusu Tebri wonum nyina aka ho bi na yehia ewo Techimai Community Center 23rd ya ye kan bomu esu ade agu awrade so se ohunu ye mobo na ne so abi esu ye no won hia yen me pa cha oba bia mfa na pregnancy test kit mfanko san se honum ye kwa test positive na ye de adanse enko abanti me pa cha onyi hu mfiri dwumadie mu kra Best Brain Publication Limited
wonom na de enwoma ahodo na abedwa so nti wo ba na okọ school no book ben na osua esa time me ko school book bi a me kwhwe me kwotena exams no apo no ba akokora nto me pa cha anya best brain for ani so a mesrew ko honom na maths no wonom wo book a obehwe mu odi atwa bibia science wo ho kwaji bisua English owop and the aba no our world and our people computing creative arts history religious and morals French asante tini nyina best brain publication ene de abedwa so nti mesre okwa goto book e de ama abofra na me pa cha o ka kire omo say de anakafo age atomu eye best brain publication limited na onso so oba no wontwa ne kama grow fine se men kan kire so obe grow fine wunyini na agija no mesre grow fine wuko mu ahwehwan dodo a grow fine woda na wontimi na grow fine oba wutie mi ubu nse meye eye wo ya woje ho anye mesre grow fine de ye frɛ no oya de ye digital herbal center na de adro nwanwaso grow fine abedwa so frɛ yen sesi na nso che wo de 0244596532 RSYD Novigi Studios me say wo podcasting photo shoot na wo ye nom ne ade no eye RSYD Novigi Studios yen ene etimi ye ne ye ema adekode no etimi edimu o picture a wo kwa kwatwa na photo shoot a wo kwa kwaye no mesra mfa baabia mate aye hwani frempanyifo ani omuni nkomo 0574715778 0574715778 ABA phones and accessories me pacha wo phone ne kura sesi eniama nkoye wo pe phone ne ho niama wo de be use accessories ni ade a EBA phones and accessories for some in country say they've got you. For phone how nyina kwadan wo no ne me dan say wo perfume use to can ni hu ni kapre ba me pa cho for 40% pekoto ho na wo no mu hu mo bom pa bi ma na de aka ne de watua ne kakra akra de hia ne say wo Ghana card e say Ghana card create me di kokodi jollof nya de fa kwesi wo kwa koto mo EBA phones and accessories F4 and wo edi nkomo yi ene mpanyifo eni nkomo e wa homa yi so 0200689170 0200689170 Mixture Piwak Natural Health Limited ene de abedwa so 3P de e ba e what se ba bi abefa bi 3P san say edro ne ye garlic edro papa high blood pressure low blood pressure ebetu ase asthma kese amroso stroke se waye titiriti me pa chaw eye 3P kwane kwaje wode frempanyifo ahoma su na ni onu mu eni nkomo sanse edro ya to apeten kolenak Chris K eho nyina ebi ewo ho 0248928824 Leicester Ghana say amwase no wonom na de papa ema enya eho ana emu ahotoso abedwa so enkwa na nkomo atambi ankofa ntomago bi anhye ho nia wohia eye Yaa sanitary pad ebema oba wa wo say wese ne kase mu na dantem ana ne ketwa mu no bepacho Yaa sanitary pad for Leicester Ghana say they've got you eno nti bomode na kwakwaje wodie yensa timi aka no na kwakwadan no yi odifo pa yamu ahamu akwaba wudie mu Sompa Nkomo ene de akonfo ehye wunua ba na nya gro odifo yete ha yenka bi nhye mu kura ena papa yi ba fie ha se di abrabode ne fam ni nia wo hunu no osusu se efiefo na eye no ene ode ne nsakura atene ni nua ba so wo keka no okiremu a akwantu wa chini wiase afa na nyina se Spain owo na ne bema kura da na ha mu kura odifo papa be kata na ni bia na nkrofo bi kurakura ne bema mu ayete se wutwi ka na wonsa ekura de atwi ni se ne efra ne sei wutwi ka de ye ni se gia mo wodifo wase de bema hyeda da ne gia ya nkrofo bi kurakura mo ma ye se ne ma ye ya ohwemi ya se ne bema na hia to eraser oje ne ho anye enti odifo wase wo so ento obi ani wani mu aneto enti papa wi wo ya ne dian Mara be kaman wanze be chire kata ne se on mana bonyo na me ya duma memenda me kota chimai
ko program se sibu on tin ba Sunday onu ti ma twen o kuma se na ma hwe no wada ma kuma se fa na nka wontwen wo o me sem wo Sompa wa jo eni e papa pacho se kwesi ada odifo ese de ye brand ani abrenti kwesi ada o se obehwe wanim wai se ne osibusa kwesi ada meboa no kwesi ada no fa yo ma hwe na sama kwa asa yo odifo ye beda ase se waje yenso se odifo se kwesi ada wono nso so beba na waba aba abehwe na ensem a wo keken ewo mu se yenya anu pomasibra ma ode adawro ma Spain he fasa na wo Spain me wo Musia region region wo efe Musia ye de enko obi da yes so Barcelona me Nkomo sisi kra ya de se metimi akwa asundwe me kwa ma yese metna Barcelona I say the obetina Barcelona na I say bia na obi nso so etie wase me ye ne mobo na wura ho ne ade unyi ni se bia na obi so twema wa nka obetimi de application atomu application se na ni je wo ho ntinka upon program ya na nkeja ene de me nyama ho twansa me aho no nya ba na asundwe ne bansa because ye nyina nkra ne mu ntete nkra ne mate wase na sesi e no ebi a obetete awie na omo ombepe ososo ahwuma na ye nde se ne nka woje to wa na wokọ eye yi anu abefa eye ne na ahoto no nya ba dia kombia so mini se menya bi yo ahoto ni ho nti ahoto ne asundwe ne ba dia kombia so nti si a proposal maako nu mu eda manim me nka nchom so omo ntwen o de ka chom so omo ntwen ansa mo won pass mbia odi ni be kwa wura dem na ave akoye boachi bidi because of that nti no nyese nka minya bi o minya bi but yese me tweme ho free ho say wa bi so watwe am Facebook yo de ese production ne so say wa so watwe am say obende onya abotransa amani nya abotransa say wa se on ne nka nketo asa na nka opew nketo asa na omo enije ni na wo na se wo nya wo na wo oba na ade koye no wo ye de hu se enije ni se mi timu se enije ni enwie wa wo feeling through de yo ye da se enti nyame ya dom a kwasi ada na prophet pa ne wa hia why ai ye ne etiefo nyina bedi nkomo ansa na bedwafo mram wo case ho na ye nkwa ahoma nso ne etiefo nso enkonko be se champion ena obaba asem we de obi basi etu mesembofo awreho na eto de bia nsam no ento wo ya na wonte ase o sa obeti wani na obema pa kurakura krofo no wo no ma yeseyi na ya asem abrantie atoaso se wo adwempa na odi etu kwan hwe ba bi akwakofa Gambia Guinea Cape Verde no muni ade ena awrade ado de ko pie Spain wo tu batan efie enye wonua ma no muni wonua mpanimfo nyina wona ye eketoa tinka okopa bibi ede aba na ya na atanso so no awofo ni bi no so ha adwen kakra ni papa selection ya oye ma no so onfa wonua enokra kasen ena enko no na je say papa no control abrantie ana ese chinchina me na me ebibifo titiri ye pesa ye wo nkwala na ye ntimi nya nkwala ne mfa ahudie kura nhyeda ma wo mo ne ye kire mo ne omo nye wodini tu bata na kuntai kokodru ye wasan ko ye bend wono so a wonye adwuma be se na wo ye adwuma na wonye adwuma na wo kuru ne yiri so ye wo ye onua ben so sebe hunhum mfam no rade ebi nani amna hu se ekwen ono so nam so nie na che se adwempa when downfall and until I am enkrofo bi ne drum pempenso bi a wo mu eyi wo mu ani frifie na wo mu de wo mu sie kakra enom ne ade na wo ya na yensu nyi enipani sebe ukohwe wo hyebirimu na asemenu apani yamana mali ansa ne akọ how come enya ne sa wo koye osofo amoko no krampo hu oni mu apani bu afu because waye bibi e wo honom so enti amaso obehwe wo so be bibia amaso Radin chade na konya oyi bi asebe wudi dware ye na hu se obi afa obema na ye ekura no na ya na meba mami musa mami papa wono mu a na wo se omukura obema mu no omotete wo na o ma yese e wono me very interested me so daye omanim dia ma hu omanim ni ye papa
na ne me hu ya ne se ayi se omotiti nkonya so sa na be ma ne kitaba ko sa na sa omo on say ya na friend is be ma ni kura na wa yese ya na se wa yese se bi o nya kura so hu be ma ekura ni sei kitane sei se ne me ma ya so pan everyday be ma ni kitana everyday na ma fam no ye ma ni yira kura be ka se menye be ma ehu na ya asem no enya story na be ma pa ni aje o be ma fi ahaya kwa na ka ye wonsam ka enka ye betimi aka asempa wa fidie so mesi asema ya abrantie yi kai eya sempa no waka enye se bia na dwen na eya se obi office pain aba betna ha ka na asema asa nya agro na ya se be ma die we hey we no e ko france bre wa dwen ko anya adwuma obi si ehia no kra na asa bi be ma ni gina ho ope wa bobra wa tu kon ya chensu sa se japade se na wo mini hwe ya bona bra ni sum ase onso so a ene je ni hono mo na num nso hunama famu ni pedua na ya enema we se no ya na eye huhumu ade pa eye bi dese passe wo ba be boa no na nanu do so no wo hini ni so fami sebi ni wo fa bi be fidie yi so ma ko ni ba yo o be kan se bebre wo ye pentecost ni so ahan eto so eye ade bia eboa pa enti ne ye kan se wonya dura se de ye nya na jeje mu debi ye nyina ye be Sompa Nkomo de nyame anim nie wo hini be boa no ye nyina wo bia ebe boa no ne mpa bo ni bibia ama wade no ho na wade no ho so a em se Sompa Nkomo so ebe kwa echi no kwase se ne wo mo ye no wo mo anya ade na enti na wudru ba bia esem baby ebo ho no mu a ye de ye kwa kraso nyina wo ni ti no baby wo no ma we de be yi di amount se ya na ya ye be yi we no agye de no e de ama no enya na o nti no wo to ya pa wo ma nya de na so wura kwa kuma to yam wo ba se de apem bibia be ye kama wate wo be wore awo ba pa wate be ma re on so dwene na wa ma menye depression menye hypertension na janda ko okoda na offense wa sorry the free na kwa so de so nipa ne hwe nipa no so yi enye ja wo ho so kama sem wate me da se na me so me da se abusua OCP Ghana Limited se men kan kire me pacho onim kuani bi a wosi OCP Ghana Limited wonom na de enupa na fertilizer papa de aba si emfanwu mfudie so na bibia ntimi nye kama enti se ya atoso de na wudua me pacho eniama ntete wo ho nom ne ade de hyefom nyina me pacho OCP Ghana Limited force men kan kire say bomodin abra na beji OCP 1515 ana se OCP 102010 brabejibi na bibia nso so ntimi nye kama mo wa ahodo pii baby a obefa eton fertilizer nso so de obuta wono be ma obi frempanyimfo ahoma so na ne wono mo eni nkomo 9437 Express Group for wono na ekasai me pacha obekwa brochira enkom obi na abrampa bese plane wo ha esini table so ase etu ani so woboa there be ma connection man bia amfa wonko enko kroboni bia so eye Express Group wonom de obekọ ba bia opese wokọ wadawro ma say yes Spain say London ba bia New Zealand Germany ba bia Express Group for ewo ho edema me pa chaw se visa ho nsensem so ahomo na ne wonom eni ho nkomo se ne be ya wakwantuo mu no wunhia ha bia Kumasi Asafo Labor Runabout ye wo ho Accra Kaneshi first flight nso so yegina ho Temata krade sunya ne temale ho nyina yaje ho edi afa freya homai so ne ka wasem kire yen 0249000448 3A Herbal Center yen ene de 3A co capsules edi aba koko master eno no ukoko no yemfa eco capsules ewo homa wo de na me wani so ye wisi usisi ye wo ya koko na jawa yem tim wo ye ho hwea enye yie no eye 3A co capsules ena e ba beje wo baby bi wo hokuma se de Colinac Dani herbal Missy herbal Pidank wono mu nyina e obi ene mpanyimfo ni nkomo ewo ahoma so 0546107107 a bishop me say wo your Obaa na ye preman ni woti preman kasa woti preman level ase
wani jinsomade komu ade anklet ne waist chain ne ade ho a Bishop na ko say ye gold and silver wonom ene wone papa pa kokwaje wodie Abis Plaza ena ye wo mrom honom ane ye ba adehye market from panyimfo ahoma so na nso kwaje wodie say wutu aton 5 cedis kra na wo so so benya wo so ene wodie 0598585219 abusua me say weekend ne ye kwei so mpasi kakese wo botomu nye da star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash na network ni nyina so timi twa select so pay na so fa wo last gusu na enu se no nsia bebo no na so say tumi aka wo de Lawson Herbal Center the Virgin Doctor when ye de yen yare wanyina efa Lawson de wa wani tua say abasobode ahodo no wonom na age na mnupa wonom ade abedwa so Lawson delay man capsules wo ho san so na ye wo Lawson law care ye no so ye je abasobode anya agro eno de yade o de puane ade a wati nyina GBA na so fa kokohwe wo ho Lawson de wo de ya na ese wo de asempa Lawson about me chance so de me pacho wumpom na apese ye din a wunya bia wankasa obeti apo ene ye ni nkomo e wa ahoma so 0242133577 Joycam Roofing Company Limited yesi nyame bi wo soro enti ma nensa enka me pacho so e kala ben Joycam force men kan chew say wonom e was type bia bidie ye papa ne beche enya afi na ode ko bo so na afi aye ne awie betwe manso bia papa pa no e wo Joycam Roofing Company Limited baby a obefa bia ye de wo akra ka so akuma setachi manso nwane tamale boga wa me pacho freya homa isu sesi na ne ni nkomo 0540125216 0540125816 In Health Medical Solutions yen ye de ohima detergent na sefo nyina de abedwa so baby ne feeding bottle no the patron hwehwe detergent bi amfa nwum ye bottle cleaner wo ho san so na washing powder de besi uniama ye wo bleaching so antiseptic nom ne ade ni nyina no wunya bia In Health Medical Solutions yen ene ya boa wo baby abefa bia ga woni ni nchen kra bi wo ho je wo de enkran ya homani 0245155966 kuma sensu betimi afre 790 Kojak Farmer me pacho procode tetede na na wose okokope wokọ ne yesi procode na ebi ni ho na we na aba so a wose da bi moa opepunu tipaye procode ene etu ase na afi so Kojak charcoal toothpaste nso wo ho apose papa e wodwa so e be ma wose na da fita pa san so na regular nso a fluoride ewo mu no eno nso boa ma esena nkasa tumi ye den na afi so ya akono nso yie pa e pacho mafo wo hye nso wo ho ni nyina no Kojak Farmer yesefre yin na ne ni nkomo 0531069945 Kenjen me say apono to ase bibia se dia wo ye bia di nso ye Kenjen na kone kwaje sanse no na aka line wo mu ebeboa wapomu den pa Breman UGC en ye Waterful New Road hi so Abawa Route Junction me pa cha ofra homa ibra open dodo 0241449191 yenua be man me pa cha wadi mfinhia no du mienu pe na anu a yehunu na 18 July ye twam yi besi na yenua yehunu no yese oye brown skin girl ya o kono nso so atade ye hye no e sleeveless na esa atare no eninsa e wo ho oyira ye besi ne ye hu no ye sra madonfo momo ayen na ye nsa entumi nka ye nwia be wo de wa hwe afidie no so obehunu se oda so me pa cha se wani twa ba ye so ahoman na frɛ na ye ntumrika meje ya de na ye wo akyade sonko kura ye de bema wo 0546487799 0546487799 Nana Brampa Nana ya asemi nya Sompa Nkomo so hefa biom ya de ye hunu amane o Nana ya sema ya ba so ukwoto se ohini ni te wode ne se sum na no a se nsem se ya se na gya ne tie sema kese ya gya na no den te ho ene yenkwai Nana ya yo one ne ma Nana mese wanya ko ene mama hene Nana go kwa sara jo yo
na yebetumi ka ko be chemawura ba bi wo ho oso wo fa dwumadi ni agro yo ye da na se ye mere frimpon sabe ye ka say wo hwe din enya agro ye da na se pa ya hini ade nyina wotiti ni yam kura hyehyɛ no wo hwe na ya mame ka semdi efia bo se atwa wo a eya Grace efia bo se atwa wo a eya oma hunu ho na ya yo abusuafo missing person say ya hunu no why na Abraham pa yanko ya hunu ya da nyame asese ya hunu na na de ya bo missing dia ya hu bi mu we de ya da nyame asese na nkra na aba no mo pre dia de no mo obi ahwe ne bayi na ya se de na meka se fia bo se atwa wa ya no pani wanya bro hwe ya na me gbina busua ne bi ho a ayo se die yo se ni bro wo dwene ho a onti ase nana ya pani hwe se de abrabo ni siti wo fie nana ya o mu ya pani daye mu kra no obetimi anka obetimi aye nipa boni o na wonim se ono oye be menti ne yenya ne sei oba na ekasa anka wosu anka wosu ni suo ya de bia ya sere oba pa na ekasa nana ya pani trance ne nkoda brem no se dabi se de fie si eden miame de ho bahwim ebi se yema pani da daron so se anomantu a no gina ho etu ono no wantu a otimi konkopie mu enkope bibi mafie na menko na nyema ko ye yie me mefa fiefuo bi nko a masedani pani me ka kire odifo pa ba bedu mu ohwe na so se ebo na dane a mane mo na dane nko mo so se kwatiketu abeye mu mema ni bi na be mu da mane mo na dane nko mo so ase hu ni boniface nana ya na mu yesi ya na mu pese se ase me de me nana ya hwese pani atukwan obru 50 years oni baba akokora emu oya o na okọ oya adwuma na wo so me no osende bafie na se oba wo pension baby no oba ha kra no so kwa abusuan kasa wa be ya abusuan mu budo no wan hwe ya wo kra hu bi awo keke wo de be show mo na mo ko me na ka timi manifie busumi wo bia bia wodi ode ba ama nemu matimi kwabro kire sisifie mu amote na manya adwuma kakra ye matisifie no obefa amokoye no ne fie kwa enu lento na ode tiwei na sanyema we sabi efiri efiefuo bi nom ani bre ni baye monsesa na de opa bibia kokotoko no ankenya na bro pani ko pese fie entumpon adie ne nasedani kwateketo a afei akwakopiem wo abayifuo dwase ani ade na mudi hunahuna no ani mabi wo honom na se wanka nche nipa wansesa ene wa wo ya sade mbia sutrase na mudi se efiefo nkra pani aka asemi hana kobofru prefri spin baba beduru ha momye ka sam kire nipa bi no mo se sem firi ho di for pa baba beduru ba bi obi amiemba betenam na Abraham pa dentina broni enya bayi a wode ye wiem hyen wode ye ne na yankwa ye de ya no mo ka bibifo mi senya bibifo nyina Ghana afo bayi no magimi sa Ghana bayi jimi me kan kra kire wo mu ya enya bimpo ono mu nyina do e bayi bia wo na adwe se wode be sa de bia wo ye jimifo mana na madaro ma mo fa nchamia hwe eniema ekoso na etan eniema ekoso no etan pani hwe na nie tutu agu ne nsam woye no hu hie nyeyie sese tie wote hei obenya na bema na ba na niema wo mu kutia no a wode hu no daye mu nyina na afiri ho na me se di fo pa mamedu nyame ya do no de ne ba pani medi akira bi omo na dani ko mu so na dia me ya ne se pani minti make ka se wo so anajo wo die kokura na ne ye ndai mimi die kokura man na do bi beti be kura mi die ma me ka sa kira mi na ya me ka kira wo ewia se ka ne sai ya no omo ka asem bi ombu baby me kan na me dia ba pani mistake o ye na me ka kira ne nei okay na next time oye bema na asem ka ne tirim sabi o ya koda na wo na hunu wo haw mo wo se ma be fia be bom panifo mane asayi bema ya kire wo mu na de o ya wo no uni no ya o mu nyina yi o mu de da ya kire na de o ya wo no uni na ya ho de o ya wo no uni no na se ko ya kire o se dayem eye fie ne ye ye wo sa eti de o ya wo no wo yi kire no na fere so wo se manya wie wo
ena to so biem wonu waba me kura me ya mensa na me free spain aba kabusu kura ya me mafie ho na ma frem mpo me ban ma be ya ma de akọ na wa hunu se sofo na ya wo se sofo no emra meboa wo sofo no akoto koyesha unua no si jai enu ti wajai na sebi uti obi na tete aduane he wanum obi na tete aduane he wanum pani ba wa bai ma nkomo nka utirim D4 pa abehia no ho na abehia no mo wasam nka utirim bema bedi awu a ewoni tirim bema obedi awu a ewoni tirim pani me katrao dabi awudi okodie ni se yemmo na dani nkogu wonso yemmo na dani nkogu wonso no muso hunu se wiase papa nya hwea boni na ya na ya me ya me amahu se o bi de nya botre matia no suo edu ba bia ya pani mese me hu no na okeke kanense na ya asem me ana to me fina koma susu ya kautrim na sadi obesi abo bra bia wo ho na nyamidifo a waso asem yi mu no mese mia mehweso obetu ase na kogu wo mu a omo ya one so na be ma de otim kotu obi be ma sa na ya tu be me kura ti se di kura do na ya adi asem kura se abusu ahu me na ma yese na mkromu a no wa mu bi efre o na ya efie fo so mbe ya wo a ya o megu ani ma ase pani enya asema ko be free space amba be dura se Sompa Nkomo me hwemo na momo ame entrebe bi na emu asem bia hawa production line na 30 minutes so no frena bra na nani pe mawu asisi sam na profosi sim crofo fro ka na bra na ye ka ho asem na ye ma etuo nkwakire ba bia o se atwire pani ko akoma to yam na bibia be boko ama onya fa amudie medase ya mi enya birthdays no na ena de sesi yese airport estate Bokrom wono mo hwa ye ndenden passport for wono mo hwa ye nya agre da mu nyina mo ase enchi asronkonkoma Chief Ahmed ya owo customs barracks me pa cho Porsche ena a taxi yen Porsche da se wo hwa yen happy birthday sonko poku Cindy Nyaminsha opa na birthday kakrakai big fan of Sompa Nkomo na diaba Sompa dwumayefo yeni akeka ye ho ede abomu ede ewehyew ene edasronkun se nyame mu a onto nkwanam na bibia nso so enye from pa ewo wabra bom happy birthday de tosu mienu enso enkoma treasure nana ejei sikapa egudie treasure nyaminsha opa na wanya afe Sompa ye nyina na yaka ye ho abom ewehyew awoda sronkun nyaminsha opa na oma wunyini fefefe we de o maame ene de abai o maame adanse de adanse eba ya yo enti no nyame ensha opa ebusua ye nkwa homa ne so na ya bo ama efie ha eja ya obuama na yire Libya burger ene ye wish na happy birthday oba so na oda so ene na odi na woda ma me nyame ensha ya ma wa woda pa nyame ensha na onye okese na bibia nso so enkoso mfama senia ubu edui nyame nkoso amu akokoduro na bobra na netumi yo ekokoduru abusu enkwa ahoma ne so na yenkodi nkomo Sabre minim se nkrofo gina so den a wo pentem aba be wurem fra yensesi 0548931931 ana say 0551931931 hello good afternoon madam ohine me pa cho yemo akwa aba mi entie wa wie me pa cho wa ma woni so a yenti o me nte wonka Midi Osman Steven Kasasi eye Blon Region. That's what I'm saying now. Okano. On the other town na osi asutu kwa ko eye African countries dey free. Na mo bisa le say asa na wo tu kwa no wa fa na fi anja ajebi asa na oko. Mo bisa no mami say e sadia ene ha no eso bi no obi ya na ye no e sadia na
papa bet Omo see akọ different countries. So Africa sana oko you see next always thing. You be sano dia kama na ordinary na Africa asena nkoyie no. Dia ko baby ko Janet. Say dia bibi ngwano. Na o say acho fancy dia na ne refi. Mu bi sano mama why. Osman dia no say sadia ni sha na the best implement kaka. Yo, Osman. Yeah, that's it. Nyaminsha o say on so do de e ba ye. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oh, you name me patcho me ntie we wie ye. Yo, we dey work. Me nyana say. Oh, come na here ya suntu wada Roma. Patcho me dey. Oh, that's it. So I na ka mai. O kokora na ase you. Kasa o kasa. Hello, good afternoon. Me patcho number. Obe so nya Abraham number. Me patcho for production line the number be ma why? For production line yeah that's way kasafoni hwe so. The that's way fa na obenya no. Why? Me patcho yo me that. Yo, yanso so yeah that's it. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me say man. Papa patcho me ntie we. Me no say no kan na. E ma say. Yo. And say the admission. It is how my we know. It is how we dia. Na na abuwa na mu ndem. Na utuja na mo. Bisena kama ne kasa. Itusie kanitrim. Ebi amosumo wono. Ite ne tobi ho a. Eni club wana ma fanta ndi. Yo. Na bushia no kuhinkwa na. On kasa back to the sendo. Back to die. Back to the dia. Nkulom. Back to the we shall. Oh, we're free so. The bro for Cassie and Anka me pedi. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Mama me patron me ntie we ye. You me patron family. Mama one me patron. Nam one. Mama one. Yo, Mama one patron meet you. Yo, me patron na bra me pia de. Ya mama me pena from. Na bra me pena ken kure. Okan kure pa, wa bi hia no ma ni chen na mo to mo pa. Me na ye mi ne da ma pre ko pe. Yo. Any another page 2. Bye bye. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oh, him me patron me ntie we ye. Yo, Obaa me test. You know that na say na o kan. I'm dey work. Because the business to area, and the other say na mo kan secret in wodi. Ni am to na mo kan secret in chiro. Na ni kan secret en chiro. On sana se monsieur, on keep me secret. Le ni panye. Madam yen so ye da se pa mama. Patro yen for frefo twa to e. Hello, good afternoon. Hello. Oh him me patro me ntie we wie. But good afternoon. Your son is glad to get a freedom man. Me na sama o kai be man. No crap kai wo. Yo. Na me sana se see osofo no dum na oni me ye bia ma o kan kire ni pada sane bia. So ko fie kura ma kan ni kire. Mate medase. Abusuya ye de ofre no aba na wie ye adwuma ni nyina we di ago kansi no ye de aba na wie ye da mu nyina mo ase se ne nso so ye frɛ ye komansia ai na hima 1 week no ye free ha ye nyina de ni nsi ade ato ye ni o ye ni abre asante mai enne no se de crop bi asante kotoko kan no kuma pembeba fuani ko chire mansia kokohwe yo edom yo ye bufa so no tia no bi ti ba bi na okeke kanisi bia na mentia se enne fuani bra bewe asante ya mamre ne ya manne so
na di kai ti Yo. de yi ane be ma Yo, me da se pa. Abusua da mu nyina mo ase se ene nso so mo de yen ye bre eye mo bre enya ye ho adaje ehwe yen. Nyame ya adom afiada wa wunua ba na mesa tenam di ama me maame osofo maame premani. Osofo maame adazo a ohini ni adazo a maame baabi a wo bia ma wa ha kwan sonko kra so ye da wase pi se won so wetwa sapase e de ato ho. Nyame ya adom ochina Sompa Nkomo Friday enya agro sanje bre ne sanhwe yen sa bre de de aye de na ne makra wa ne sa bidin de nana Yaa Serwaah nyambo ochina bi hia.
sabe mo sabe ne ye be so mu adia no dam du ho so a ye be ta de ki na media ti sa no so fi egba so ko je ofo mo ti nya kase ene de asante kira amamre asante kira amanne ni na no ekoso e wo mensia fikasi mu a ene na nya asam kitwa kra na no mo ba yi nya no itumi se omu nya no e be sua de titu eye wona wode entube fre bi e be fre mu ko ene entube fra enu a omu fra na no e fra ye e de twen ene no na se enu a de no ensakremu etumi ba titu ye na ahiman mu a enu a omu betina petofie ho e twen no omu entuma no de na enye kuntunkuni bebre enne mu na omu kire se ene ye kuntunkuni enti kuntunkuni de ene edihim e wo menhia ahimfie kase mu no pa so Kwame asante ya asante na se kokoba ne se ene na kuntunkuni ene ayedi atwaguo eno ene kire se asante eni abre se ayiyoba sa na asante efra kuntunkuni ana se nananum amanhe mu eswaya ena yefra kuntunkuni na ene manhia fie se wode ntoma foforo bi ana atade foforo bi eba hwa Kwame ne ma wuram ovo eno ayisemi we de na yedi kan ya betu dwese edu hon ma eye kuntunkuni se de asante ni abre no enya ade a yebepinti me kan se sitie ye de asante maya ana se ni padodo mu wura me hie fi ho de ne de sitie etumi ye me san se yenga kan waka enti dodo na edi samda no so a na hu atare different dia na fufu dia ayen sekremu a yam preso ama ye dodo bi ho esan se sebe waso odin a ane ye tia ho we de ene sitie etumi epa ama bibia no etumi kase na ofo ne kase e ba bo hu sam de ene na enya sam kitwa kwa ohwe asafo akintiwa ene fie police fo nso so a wo mo ene fie ohwe prison officers a omo nso be ka ho na ayarsem nso de omo nso so ebe ye omo furu de esi wo table sempo bi agina tenten na misisi ana se ehu so efri bia ni subi na aka no a ni na nso so omo nso so esi wo table horma omo buaye ma ni na etumi course na nso so na kan se na asante din kunim ewo dwedia ena na etrase ebi esan se ye hu firi mu cho ye hu ohaw biara e de bre asante mo bra na wotwe ekoso ina akodududu kama na nanom ina no make say dudwa na ela asan ekwo kunu ene sebi omo atraye ara bibia so aye good from okay Kwame wo sha santimawura ene atwa santiman so say 3 second and our first to 18 September no say obi ya so brache na okoye yi a nananom de asotwe bi aba ana say no so be ya kire yi obo hu se ni de bia nananom hu pe kase bia ye ba bia kire emperi ya ntim menchire mofa entino toda so waso ye bia na se yinwa ye nananom be yo de ya na wo mo ntemu no o ma na na bi ankyere se bia we yan fuso na okoye bia eni so ya ni ne de be yo eni de ya na nanan man kasa asem ni mo ejidi ye se bia afutu no koye emma ene brisi etumi kuntunkuni brisi ne ye adwuma de sara nso na esitie no de betumi aba wo enempo no a edodo na yan fo shanti wo mo se mo bia entu ne so mu no kwa no idumu yin sitie se nananom ene ni abrenti se wo mo di samra no so sama anaso wo mo di nanani enti wo mo ye no saa ankan tumi se mpo ye dia ba tu se wa wo be ye no asotwe bi betumi aba ma nti no we de ye be sra santiman se bia ye wura ka no ta me da wo ka oye ni na so etumi be ma ebo asantiman nti ye be se gana fu na santiman ye wura ka no o ma yi na ye ni so na emo na ni die ene ndi dwumedi a wo di ebo ma asantiman Kwame na asa na wo bakro no amamre bi ko so a wani twa so a wankasa kura ye onwanwa ofo dia metumi aka ne se onze enchia de ya na ye chie de bia na nso so no se obi begire bebi abonu mu ache yiwura no onze ya na ya de a ene nso so efata isan se nyini pe na omodi omonsa eto yiwura nsem woni se bibia to nani a ye chie won se ma chire se wo shawdin de na nso so no
enyi ni padom a mo ba ho nyina eni tumi ma obi ede ne nsa tue wansi mu obi won ma wo ye de yin wani ma na akwa ne tumi efi wayi ni mpago yi ni fa no ede ate ho na wo bonu ana so wa bonu ede ate yi wi ase ono so wo ma no yakọ ni na ye amamre ani amanne a ne so ebi ekoso efi wo se bia nneema free amensie fie mu epia kontene no ni pade bo mo ba hon emofra ebi nu tumi hu se ani na ye adesua de obi hon wa wo gina won nche ne bi so se na bibi ese papa ko ho de ni ya kire se bi ni ponko siu ni na ye amamre ani amanne a na nanom epia kontene ya de ka wo mu ebi hon mo bi hu na sabe ya wo bi siu bi ni wo de nam ho eno so bi nu a wo mu hu na tumi bi se yesu ayege na mi so nche mo no so ase no so bi ni mo no so no so atire nti information aka se saa de ma ma ko a nko etwa yenya yeta ko ahemfie ho anase me nso yehu no obi ho no a enen ko na bia waba ho oju bisa ama ofofo akire no ni na ya amamre ene amane ni bia itumi ekoso ho ne wani twa tepa manhene so ne obo obai na ni na se wani twa se tapa mahine ani ne imade so mi si asantemo mu a bibia ye sononko ewo na fade ani na hokekam ni na kire se tapa mahine enne hima omo pie wo a obi atwe bi se na abden na grisi edi ehim na ono kuma na fade aye sononko yi ni na ni se tapa mahine de gambo bia eba ahimfie no ya na entofufu na wota ebi efura na fi ni chiri yan so eno so fufu saa enti no so wode bai manfo so bisa ho nsema eno nchiremu si ya meke yan dodo na so enya saa nchiremu ni che se ono die na fade ene na manne a wode boa asanteman ene fufu no isan se na mamre ni saa ne die ifitete ebe pin se odeman kwa ba dia yiwa ene nam saa na manne esotie die tia me busa saa kosan we no kire se tepaman hene ampem ono de amamre ni amane kwan so no wono se tuntum enkanere de fita entimre pa esemu no emfiri saa bre enkopem se ye beye nanai kunadu ya domoto so miensa dot yi no senti atepaman hene ne hema omufra fita no ye be chirim ewa fidi so ama omafo enso ate kwame ya dubesi ya bibi soronko ewo ho nyesa ade ahanna ye bidubesi obo dia mejina fidikasi so akansa sankreni dia bakase asantuma mu adwuma yo ma ye no dodo na so no adwuma yiwa esese yina ebe no so a ye meka no ene die asantuma akire do e dia che yiwa okay kwame vredu yensam twironi na yene no ekotwetwe nkomo no ye beda na se papa sanse samtwa adwuma no se ukobonten so na se yebebusa wonsem bi seyi ukwa ose ofe wani gyen se de nsamansama bi sama ne tamfo nsuo no esanse menhia fie no se ukoye adwuma ho a ye ni agro eso maake ho na wano ankofom ankopa epa ebekwa akoya asefoforo eno ti ye ma santema nyina yakọ ene hyeden frise yanti nsuo nka yanti bosuo nka na afa ye ba no sei ena nofo a asante no mano edi hunu nyansa jinti akuri waja ya kwantinfin ya abre ho paawo abre ho papa nya asem keto akura omna samo na wo kan sembi yaw na yenwa yase wachira santim na samtwa adwuma no ya na enye obia na obusa ne nsem otimi kire mu saa ebia ya wo bia na wayade kire se wachira sante se dia sante sitie ene asante amane sitie me ka saa se mo se yaw me se ye hwesa no ma hu se tepase ma akofa ba mi aye ni pe bebira adwen obi wo ho wonte ase na wonte ase nso da eje se usua de awon se obi be manhia yese yemfa koben afense brisi eni kuntunkuni ye wo brisi ne wo kuntunkuni o asante ntie saa se mo ye esun brisi ena so kuntunkuni anokwasem ena obi timi du obi atafia ne ntoma fie bi ma menka asem nkyerɛw kuntunkuni yensi o basa kuntunkuni ntoma bi a ansa na obi mfamfira no na brichi ye kese na abo na ni abre enso ne
manhia obi ni mobi ohun ne ntoma efira no sese wodi na tem se nipa so mese ne na wie ye ko ye ntoma efira no woni ma sante ase bi ntokro di demo me na me ka kire wo ye kan ntoma efra ni kuntunkuni a kuntunkuni nya ntoma wo de osusu se wo de a eni ye hyen no ene sese obi afira wo saa so na tepama hene a ye kan na se obi so ena chinyije se die nti na ye nyina afira kuntunkuni ni brisi no nko akofra fita wonim chisa na bakwasa meba se de ya ye ka no iti asante no me se ye nwene asante nya baabi efefe nipa free ye be ya asante o ye nwene asante ti asante no ma ye different se wo pe wo mpe o e ya de da ho e no man se sign wo se me se wo pe wo mpe o e ya de da ho e ya asante enu ti ne ye kasa asem achi obi ase obi ntimi nyina park so ana chire ntoto mo ma park so ti asante ti ase sa jitum sa baby awon so wo hye no ohon so ye wo de ya because ye wo hwenye ye wo pem so asetu wo beto yi eno no di so on se asante se kutu kutu se bam no me se wo hini bia na se sabe opem so bi obaba bia no eno ano nam so enchia da asante enchia ye nyi bi mfrim ene emfa bi nka ho eno nti wo ye sa no ma wo ya na bridge ye bokese se ya yaw eyade eda ho ya yemfa bi enfisie baabia enu nti ne ye ka che nipa da sani bia se obi biara ena adu time ye be ka che nipa da sani bia se mawoma a wo mu ni mu hwe no wo mu hwe amane ne amamre na eboa asema na mekan yaw akodu baabi se me se nipa no ayade a ye busa na asem no na nka watwa ni nyina wo na so ya akosi ni se ye busa ni se na nyanya bia no me se nton be na obo o si minim ne nsam kan bia na nka ye na ho no nko a ayenka te ba ko a sai ebe pro ni nyina tu asenka ti bebre enunti me no anyem nwanwa se ne de aba ne se yesu amane ne amamra ewom se buku da ne baabi yaw burofo da ne baabi twisu da ne ana sante amane so da ne baabi tisanka me no mienu a wutie me a ka usua bi ka wanka beboa minim papa bi onim kasa bi e wo wiase nyina eye eboa wote anwona wote gurushi wote areza wote sese kasa bi a wote ana wosan ni masante amane ne amambre sa nipa one nama na ni hia na oni udi nkomo sua bibi internet de pese ka nyansa manhia wo a sua bibi e wo manhia ya yento aso okay yesa twoni bawa enso e wo akoma no so yenko ne bawa enko twetwe enkomo yene bawa yenko na yene bawa enko twetwe enkomo efiri se enne no de amanfo akohunu manhia no enya asem ketu akwamredu akasa de na so nyeni nyina enna nani ebetumi atwa so bawa gira homa no so bawa atemenka ye ma wakwa aba eba asempe nipa dwumadie so bibi aboko de o dia bon ye ya de na o tda na be ni de na ka se ye ara mesa bridge ya bo asanteman enemu na mode mo ani kotu awisi amo rozi wada ma atemenka na metew kapa na so temenka rozi atemenka metew ka na so temenka hello rozi ye otemenka bawa fira homane so yenhwe na yemfa bawa mra isanse asante yoman na ohwe enanipa ebodompem se debi na akwadu yi adomoto so miensa sante hema ne na wotwe dadie ye nyina ye kugya ye maame isanse woni obatampa wowo asantemam ha wagya ye ho ekro na sedie enipa esi ebodompem ebotwi ne trada de ko kotokofie no na enya asem keto abawa ba ho so bawa otemenka Rozi obetonka na asela ni mu chiti kakra ye otemenka dia haye na so ho so metonka arama
bawa yankyerɛ ho pii no ene na sante hemane na wotwe dadie no tie ne de na hu ye wadawroma Alfonso mamna was na mi tiri fo etie Sompa na nyimbe na menka se enne paade me ankasa na asante amabere enim da saa efe na saa akono sei isa se anopabre mu a mi fi ase me bo apro enne menam adum ena sekigiti a race course idwom ni ade na mi se essentially di anampo se isa bi asi asante no mu ni na se nanka enkale no so wonam kurumu a sani unku nipa pi nipa pempro a omu twifa so ewo honten so no enne da bi ye hunu saa kwa eno danten a meka se obi anso obi hunu no yes na husu no eda so nkokora uhu oba a wo se waji ni duku nturu kama na wahye na tade nsu tuntum na so wo hye no nantie ne nani ya nani ntie da bia se na nhia fikati ni mo ntie esa se na asante ma eda fomu a na yi ma wotda enede na eno dante na adie ba ko on se hu ya bi hu se ampa asante ma be akono no se wo hwe bambo ho stemtikri na bambo fo ho ni obia di ni mu adwuma wo so ye edeboa obia di wo so ye bia edeboa ema na wotda bi ne ekoso pote no obia ya boaye asrafo omu na dia entrance omu na hwese bibia edoko support so ambulance for na maybe they be of castle they na mi dia opportunity no mi huno atmo pomia oye atmo kwa ambulance na ni siwo out mu se na nkofo egina ho a omo so omo hwese eye apomudi hu se bia betumi afan tampa extra na meka se enne dey so we are transmitting us want to amma me chef get you amma me hwe what did you send your course no amma me amani what you ka isa say you just ni in your family you check the mu a what you go pi na so de ne meka no say me yanzu ni so no meka se ende dey pa de wakosia ni ma pi o me chef get you just a down so pra nanso ni na mu no yebaka se bibia akọ kama sene e pame yelin se etina ekono ene gana fu bi nkomo no mo anka so ebegye tumpi se ampa awotide di akoso sao na yes bebe o si ya akoso mo so ni ebesi ni le de akoso du na ekosi du wotwe no yebaka se sene e pese kono sene asanti mewa pese kono sene asanti mewa pese kono ebekosa yelin se asante de yese oyo mind asante your mind nenso mu no makasi bibia ko totin sani ye peno no nti oponso o bi se mo makase enne de amamwe ni amane e twabu no chef kesi ma obia ko e bia no anya hwekura no osuo bi kakra obetu ya tu ko to di no de ato wo de atre nchima bawa mamentwe wadwene emfa ensi bibi so se wo hwe yi a abra akrobia sante kotokohene nyamkase santema wura abra na woba ababetra se no uhu se de wiem esi ye no ufonso makase enye sabre no kwa titiri sabre mo ewiem ensa kan kakresiye na tese utumu se bibi esi enye sabre no kwa ne mo mebre oba no bibi sonku siye de na so ebra ye ko ya anopabre ni mu no na kase na ewia no na gine na so dubre asante me wure eba no na wo se bibi a ewia mu kura no asesa kakra na tese o hinkase na so eba in Solomon bantneze ewia mu adedi na ye ko ye de ehuru sa anopabre mu no na wie ni gina so obi akọ suda na so be asante na unity so oba betlase na adofo emempanyifo de nsa beto say nyomo o ma tse na no ma se me de no na so wie mu nsa try kakra epie ya na se wie mu yuru na se bibikase na ato asante na ani say no yese santema wura ne asante
cancer wo mo de hye ato ayiyo so na efiri breben ekosi breben na wo de bani ato so yebi akwa mi we di kai no efiri bu so ya ye be wura mi di kai 1st September ebe kwa akosi 18 September no sabre no wo yi a enya de se wo tumi a ye isa se asanteman adia to yeni na akora bi ya do moto so no sa eda from into 18 14 to 18 no o de na 9 days more aye do tiye ede ama eye ahima into 1st September edi kosi eye 18 years Sompa no blato asanteman se ni ya mo isa se na akora bi ya do wo ni pa to into fancy wo bia be send ye kano ye be no ye ni wo chimi de bia ba kwa bia so wo si nya ye diso na etumi boa ama hye mpanyifo ebe ye no omo ye manu ye se na be kase ebra ntufo chawe ba ko kekesi e kasa no ka bi se dano a de bi asante ma ebe ko babu no sabre no elimbo bi anti send ye se wa ko pie na so omusia wa enye obi a okumanchi enye osia ko ene obi enye no obi osia ko dia chama nti saafo ne de na yiye yi ka se wo si so ema etifo etini na okay na chese 18 no anwumre de wo se omanfo edantem sanse na yede na ahema be firi manhira akọ breman amusiye ya sem kase pa bawa ye beda se anwumre nso ba so ho ji ma ya se troni bawa ena ye ne no ekotwetwe nkomo efiri manhia na ni nyina ne se na kwadu yi adom otoso miensa santehema kwa akura ne na wotwe dadie ehun komo ene ekotwetwe ye no na sede amanfo bo twi trada ekọ manhia no ho enkomo ena yekotwetwe ye no kwaku wudi sisei na yemfa manhia nkomo no ento sanse yewum nyina na ye pie no yo ya beda ye nwanwase na ya da yenkrofo na santeman ne ahoho ne omo chinchini pinche nyina ne ekodi na wotwe dai ye maame na wotwe na nakwadu ya dom na wotwe dai saa ne yekọ no se de ya kato obia na opemso akato no kan hye sebe ne chiame ano amanaka no wo sesem ba bi enye yi ye nyina ni so yaw nkomo free manhia ba nsesan bi amawo dabi ense nipa egetum saa ya no o kan asem bi se anana wo yusu word bi se ebra opemso wo betra se wiem sesan ya wo so opemso bibi wo manhia manhia atoda dabi eno na nipa bia wuti wiase bi America cho se e ma na nya wo se bibi ni wiase enne akonfo omo kom opemso ye no hwenye yi o onu akasa ye bosumo opemso ye no hwenye yi wo ye no hwenye yi dabi enu tini papa no di asempachi o se bemma ai so se bemma obinya ne sabia ko beyebi enu ti ye kan sem bi kire nipa dasani bi ade etweku e wo manhia kasa ya ye kan yo na de tie nie ye fa we chanson se ebra na sante ma okoya nsana na akwandu bai onim se nipa boni abawiase ma memfa manfo adwemi nko se ekosie na ma obi ampi no tie opimso onim de obi ho kura na sebe propane boni adi dada amane nde da ho dada tie nie pa amane no e da ho dada tina meka se asante yenyi bi mfiri memfa bi nka ho e da ho dada na emum se de be ya nipa bonfo abawiase ne yakofa ho ukopia ne yakofa ho na obonfo bia wo pew atetewakum ana wo pew aye obibi na odi akodina so e na opemso so penti samra no sanete ye fanya djuma uchu mutan me kan se emre bi atwama asante ma ye kosie ni sana yesi we nana ayima na refidi nana fiakobi ane na ehu se yes asante asante ofonso da no bodam ni gwa wa monten dabi na wenkoko nyina da o obi ada o dabi enu ti ye kan wo yi a
obi anfa nhyan so se me se yenyi bi mfim ne bia de enwu no tete no eno anana yes abewu asante nsesa ensesa enti obi biara wutie bibia no memma no ma bi nye wo ne mo yemfanya adwuma ma obi nkwa ne wo chinyegifo setam ne dua me de mepie mekwa kodum nsane ade wonhwe ya obi nye obi a woni obi waso de begina so satam no bibi to a yenkobu se obi a o because ka se da na wana ti asante de asante obi ka asante obi kire enu ti ebesre obi a nhwe na mane ne na mamre se o ma bi wo ba bi a enawra brofo a se bi o mutu na moba manhia ebesua mane ne amamre de wo sakete de wo sa fontom from obi tigana hanom wonte fontom from grase ontu kwanko ba bi a o obi tigana kete na ye bom yaw wonim ni din efrisika dompe ebesi akwadum ubusan se ye de kwa oti asante wonim enso de nsase de bo se memese me asante ni dabi edumre bi anya nyina na ebetumasua kokko manhia fi a ya henfo kroko bia no fom nti asante yenhua nwie dabi asante asem yenhua nwie nti de bia no yebesre se yentu anamo na bibi se esi manhia yentu anamo ne yenkosua bibi nka de enim no me enya minim because do maybe no pim so trust na wo mfonyini ya Dr. Alhaji Mahmoud Bahumia owura manhia fie no owura manhia fie omu nyina ni je beto ni je bai e ba bibi se ya na omu nyina yesua bibi so ho opim so panyi mu muntie ni dabi ade o meka kire obi a se ena me na me ya santini ena me na me yesei ena me na me nhia ya me de adabi opim so wa ba ni nsem oso obi a mra oso obi a ni nana enti ebesre asante obi ka enti se ma ye proud to say wo ya asante na mum wo besua bibi na de wonimu no wa kire ni bi because asante adisua de kwaku madam for penny na me basa no manso kwanta hema nana abresi kano no we television so abresi asante de ni braba otimi se obia e serious obia di ni lem enti yemfa se yanko na emo we na yesua ne yese sua se efia wotim ni se ye ba manhia ne be ka bom se de a ene na wo konso na efia wotim so akokan ayenka bom wo fie tie because asante on se oba manhia ne nyina ka bom se yenka bom wo ayenka bom ya na obi busa se na ade na ya na edurumre bi a yesi edomani sando so takache sa papa bi na first na takache ni ade no obi mo ntiase edomani sando so takache sa takache na sa ebe no eno ne sa takra na uhu no ya onye ampemnie tepaman hene wono ko na danso ye de hon komo beba nto de ampompro nti de pese ye kache ni padasa ne bia na ko manhia bia takache ni bi ni edomani sando so takache eno no na ye bebo ahemfo so ne akomfo ye bebo maba so na no man ye hu se wiem sesan ne ade ma menka asem kyerɛw nyankopon nim ne ye na nyankopon sebe ono na ebo amane ne amamre bibia wo wiase bia nyame ne boye na wo sufre ne kwan papa so a wo je wo so ye se ni pasua no enti ye bedase ye nwan mo ye mo report mai ne ade ne yemfa wonsua ne yemfa nto ne sa no mo ye die konwu ye ne de opem so aka bia no ye ndokto nto ne mo yensua ya mane ne amamre obi otwam ye Dr. Bedu Akosa ne twam no mampoko toji ne de she no ono so ye de she wa sante konkron pa de she konkron pa ne mo ye emema bai etuo nso mo toto ye nso na bia nka obi a we de go straight esoro we de amfa nchia nkohwe ba bia ti bia ye ankopai obi ani enti ye da otwedi amponyankopon ase na eduro obi so na eba no na no makonfo bia na wabre ye mo yade masom yawo udu manhia ene manhia de eba ni se ya yesu du amanfo so a wakaya no enti ye sa ene obi adi ni lem ye nwa no so na eba no omo so ayade papa obi anya ndi ofie na ye ka asem we se wo mo aye ka se o mo ntoto o mo sto mo ni ade no ya dumre bia wa akra na obetum na dumre bia wa na obetum abesu amane dotiye no bremu no de nananom be ye san hyehyeye no sanse ya na nyese nananom anisa asotofo dabi nipa bonfo bi sanete obohu na ye oba ko bi wo ho eno de ya
ayamane eduru me bi na eduru no wan to store mu a nkwankwa no ana ifo no abrafo no ase won ayamane se amane na mmra no beto ho se kimu na ye wa bi so obebusu a menhia be cho se tumi ni wo ene ba ku bi wo no so kra ni sese bo mo nam no mu na ntwi o so mutimi fa na ntwi ni ko mbefa ko omumu odwan o betima fa ko ko ni ade tie no so eduru a ye nhye no so na kromu aso ye kan ye be sere yaw ye kan se de ye opportunity a ye be sere se manhia wo mu nye na ntwi ho ni ade ye be sere wo mo efiri keti a wa ye ke ho ba nyina yaw na nse wo be hwe na ntwi ni nam kwan mu ye be sere kromu afo mpanimfo mo mo ye sa de ne ho kwa mu pa na sabi na ntwa gya ne nan gu ye be sere ye ma kromu nte ye ma baby asante wono ne bro so nte ombe ye ho adwu ye nya sa no ma no ye nya na ntwe se woni bu a enkwanya na ntwe sokotoko kwa ku ni ba manso nya ade ye be sere fako achiri anya kuma se ne ho bo na ntwe a traffic ade dey se ko basa nwanwo anya Kroma fo panifo anya se ya sala nkwa ananya mo mani na airport run about na ntwe afa na ntwe wensen ho uko keze malam bi dia panimu bi dia yesre na hema dotiye no ahoko ba ya pesa no ma no abuchirefo nyina ba ane gwatam ni sa ay raba no yesre mu ma sa de wei yemfanya djuma na yaw enka e wa santea das bi ni ade yensua omo to no ma ball gu your friends say gwatam yenyai okay ye komanhia afei na ye tiasi from esanse yekọ ene osebema na asetuo bema yene no ekodi na wotwe dadie na nyame dom so no die efirimu ba ewose omanfo hye ne nso se bosumi a yebesimu no September ne da edikai kopem se yebeye na hema dotiye no awie 18th no asantemam hamu bi anya yie yen hye ne nso esa ye hye ne nso a ebeboa na 14th of September ekosi 18th of September ene yede na hema betompam na ni die twato yede akoma ye maame na yakopɛ no korabea enunti no manfo enhye ne nso efiri ho kro no amanfo nya hwe yie pa ye bobo ye ho na ye de ye maame akwa akura kama pa kakade yakwa koyanim wei ene sompa sempani pa no ye soma santeman esom Ghana man eno tina maka tro se asisi samapo menteme ho asefa beda som dwumadie ne mpa ne pomasi bere emfama ye ko computer so dwadie emna sisia na me ba cho we stranger in Jerusalem na se we stranger in Jerusalem and na wonnim se Ghana ha the oye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher and your 21st clinic and any yampa we stranger in Jerusalem I'm not surprised if you say obi any wo beka kire me say eba sciatica de wa bi wo mu a wo sayare na wotimi nim emu alpha and omega a obeyi 21st clinic efrim 21st clinic any majuma it is a wobin popesa sciatica yare no ti ase sciatica yare no wo hunu mu a wo call 21st clinic sciatica yare no mami nso mu fi se bia wati din no edi na ye de na nso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne din no ede ba yare na eye wo a enye de ti ase sa sciatica wuti a na anu mami bi se sciatica no akosi agwo agika ho asem no me pese me de to me ba beba se me di me bato if se din na de no se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no eye yare bone yare eye wo na mo aye mobo yare eye wo na ma wo paachia yare eye wo wontimi ntina wo to so yare eye wo wonante kakra bia na wachia yare eye wo wontimi ne wukum na wontimi ne wo yire enna yare eye wo wonam ho no so sisi yare eye wo de bia na wo to ase tutu yare eye wo de bia na wo semu tutu yare eye wo na wanantu ebre yare eye wo na wananti
na woje hu ba bi enye sa yare wenye yare a yede to ye bedi edin na de ba yare na nya de edin no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwum Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo nu nuro a enu na bi ni monten so this 21st clinic no eye 21st clinic 21st clinic sciatica no wo kwa abonti na wo nya bi wona mo nkwanche no bi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntrese na ye nshow na ye nya research mfa wo ne hu de no ebi a wo de no wunti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so mama 21st na so ati se fa 21st na to so mama fa sciatica originator no fa to so mama na minimini ameka sa yare na fu sisi achi fa wo to ase na afa usem na afa wanantu na abesi wonase na ekawo na echu na eye wodie amo eye mobo ama sese woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa sese aka wonkokora nanka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi woni padua bebo ne nsam wo massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsam aka se motimi aye massage ama nurse no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me sirem no ebesi ase no emu atene numme ne timu aye ne de adentia aye 21st clinic enti se wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se kakra bia na emu ka wo de wotimi se enti bi etwe wo na se etwe wo sem ene wona nto me pa cho san yare no ene efa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo tie ase no mo ye ne yesam yare wo mo ye commandant eye pacesetter wo mo ye researcher eye 21st clinic na 21st clinic na eye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene homosa yare bi omo ye hu adwuma nemum sciatica no ene omo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya trege ntabamu ya trete se akukọ bati obuto nkosia so akukọ batan a obuto nkosia so ye pese ye bawo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wakaso a jisa me bankran me wakumasi a jisa me kosunya na da bi ya bia bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tantra Hill runabout ho ne wo se wo fi Achimota Mall ena eba ase wo frusro akọ Tantra Hill no won sani faso ho no a ho na 21st clinic wo se wo fi Amasama ena eba na wo du Tantra Hill runabout no so a wo won sabonkum so ana mo so a mo wotema no ye wo Roman Catholic asafo no ana se Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwana so new market ni ye tiem ana mo kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa kumase 93.1 no edan na wo mu no sa dan no a ana 21st clinic nso wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman GN bank dan ye kurom ana nkranza ye ban children's park mu so mo watakwa ye ne Roman stores ni di hwani mu takuradifue afie kuma number 9 taxi station enu si ye jinam brekum goso oboase etia be simple amount eno so be frɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa ewroimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yankwai 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfuo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niema wo 21st clinic no ye salute mo ye bom abaso ewo adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache
I did not pick it. I did not pick it. The maiden edition of Sompa Invitational Cup is here. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Yatunsa Afre Premier League clubs are Omwa Bronk half region is Amura near Mesuya Huademe. Enunti Diana Football Club, Baby, Brekum Chelsea, Bechem United, Young Apostles, 11 Wonders, Omina Ebeginum, and Yatunsa Africa Rela United Football Clubs, Omusumakaho, near Yensuya Huademe, Ebeye Gigim, who wins the maiden edition of Sompa Invitational Cup. We Ayakwanya at the teams in the Sombenya proper preseason. And Sana 2025-2026 Ghana Premier League no Ashasie. Sompa Invitational Cup Ebeshasie Edafieda 22nd of August. Ekopim Nikwasieda 24th of August 2025. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Enti Brana Besha team. Ahubua waye Edira season num. Matches nina Ebaso Ewosunyane Coronation Park. Sompa Yesumo. Enam senti Emma Enimkwada eye free. Enunti Sodofunsa ni Emma Sunyane Coronation Park. Emma Sompa Invitational Cup ibi. Sompa Invitational Cup eye Jagri Bekala Mining Limited. Lawson Eva. Betway get way more. Heavens Diagnostic Service HLab. Ebody Agrochemicals Yamfo. Any 21st clinic. The sciatica expert and Ebo Echido. And also powered by Bronk Ahafo Regional Football Association and the Cabin Lounge Entertainment Headquarters. Sompa Invitational Cup 2025 teams to know what town. Pano enya atrase mame memo akwaba Oba pa bibia bokode Pacho Yesu adom udin de say me pacho ye frame Abraboama Abraboama firi hin baaye me pacho me firi dwaben me pacho an santi dwaben me pacho an tuo serebuo dwaben me pacho an mame wakosam ne sen ya wode abeda ofosu aboaje se me nkomwa yo pacho beda mo asepa ene akwanya wode amame na asembi aware ba kwa mekoye emu atete ni emu ebro esun ene ade enti amewi asekura me baaye no ayame basa chese to da bi kura na yame se me numa duro kura na me free wiase sanse ateti a me fam no me nkoa na menim na me kwaware be ma bi ni ne maame ne papa be ma ukwaware e frɛ ne sei Pacho your friend Kingsley. Wo ye wo ho ade. Me pacho be ye me ho ade maame ne me papa. Wo se your friend say? Kingsley Abuaje. Hey, atiakam. Wo se your friend say? Me pacho the Kingsley Abuaje. Kingsley nko a. Mpachan. Abuaje ka ho. Mpachan. Yentio. Yo, ti me obeware me na me ne kwotena atamale. Na me koye no ne me na asetene mu no na ye entokwa. De bia ntokwa e begin no oye masem enti mimi ko hu koka na one me de ntokwa time bia obeye masem a me hu amekwa akoka no ntokwa na no one me ko enti bedru bia bi na afi kra de na me nka bi because me koka me nim se ebura na beba abotamali ho me pacho an wo ye wo ho ade me pacho an enti eba sa na me hwe na e kire me so a na madwane aba me maame mo ho na me ba na me de beto wo mo ni mu a na be ma no a sa de dwa to aba na me maame mo asa maame ko die na de ntokwa no ba me pa cho aya na okofa mma otimi fasika de ko han dan e ma mma abrame so meti ho no me oba fa me na me yakwala amanya 18 years e na one me ko tena na won kan suo da me pa cho da bi to mu no na bi tampo no me pa cho de an na one kura ne soa e na be hu me maame se ne bra ba bi watamale na waso aware no mpeso obeware tamale ho opeso obeware ne papa ne kurom asante dwaben ha enti obehu me maame na ne papa ne se me maame so yobi a ne hodwo enti oba besere ne bɛyi na wode na ma ne bra bɛyi na one na tena me maame so te ase maame no na me ne kɔtena aye na me ne kɔtena aye no entokwa tan bia ntokwa ya asam die ye die one ne wo sei me ba cho me ne wo enum na kire ya de ne ye ntafo oba ne bɛma to pa mu ansia me pa cho an bɛma ye adwuma bɛn me pa cho loto adwuma na oye wo tadi ne me ye sure say wo tadi because what me aye
tima asem na na de ntokwa no ba no kofa ma na no de ne ba fa ko amote ana wote na manfo ano me ba cho bi o kra me na mokro mu ametimi kopie so ena bi wo nso a wo fra dwuma ba obedware ya na wasa pie okwa obeba no na bobe 12:30 to 1 na just ono wa han dan ama na wo ba bi a wo sole a wo ne koshia ho enti wo ba nso a da ko me wo sa na okoe ene de amo 12:30 no ba enti wo ba ya na se opese senka me nso me ne nye bibi na me nso wa pie wo ba ya wa pie akotena ba bi a abobe 12:30 die minim sa wo ne me nyonko ba akwakoye bibi enti me de anadwo no de me ye ma adwen 70 minute ni nhia ma me na wakoto no so obutu oba bi so pen ana ya na ya atesem me ba cho atesem na me so me ame de mani ahunu bi mate bi na me so me ame de mani ahunu bi uhun ne he no obutu no so me pa cho no omutu no so na dan akọ han ye ene no one ne nam ho nyina me hu ne nyina na obi no obi na mase bia na damfo da me pa cho na nya ba akompo na ye be me ne tran de ma be me ensa ase nan eno no mo so etenae ema miensa na senan eya asem wo te ka kirefo eya asem wo oba na hu se ni kunu butu oba bia so ebi kura no pena ema namfosem pedi akwa akoba the sciatica expert ya 21st clinic orofo ya 21st clinic sciatica ya de no ho ene tumitu ase ode bibiduro so ena etumitu ase na physio no so eye adwuma physiotherapy no eye adwuma pa orofo ya de bibire biada 21st clinic betumi atu ase na wode amaw kuma se ehwa overseas one Sompa TV Sompa FM no ena wabrosa kromu oboase kase kotese ubehu no ewo ho saa ne nkran so ubehu no sunwane kranza tachima 21st clinic wonye na enso ewo ho yekọ ne ekotu ya de ase ewo 21st clinic abibiduro so ena wodi tu yade yase 0540311311 0540311311 0249 311 0249311311 or for 3 eco capsules eno eni adura etumi koko etu na se kura 3 eco capsules no koko stro no sep or for koko ye yade boniu eno ti yempa du papa na yenom emfa enka no ade bia ni ho a eni na chiwade na koko paade na chiwa paade 3 eco capsules koko masa 3A herbal center womo ena de aduro nananam we enso abadwa so a eboa na edi omanfo asem ema womo asem be no die koko adane yade kwankro ede omanfo so no 3A co capsules koko master ena yedi etu asem orofo se pebia to de etu koko asem yenko kolinaka ba dani heba misty heba apidank yekwa ayebenya bi ato 0546 107 107 0546 107 orofo tabita clinic se me mawiase ma nyina ntiase se free screening awoye no eboboa amomanfo yade ase atu na say diabetes prostate infections no yade ban ena de tabita clinic wontumi entu ase ma wo si free screening bra na ebefa ade mremrem na efa no abromrem na osu enya duru efatu yade ase orofo o si atasomanso pentecost asore wa eho ena oye free screening na omudwa no ena edi enhwe nimu orofo yade bibre biada free screening no ebeboa ohusa yade no eni a eduro no abomirem eno de beje wo na so watumi atu yade ase anopa no nwatwe kosi no 9 wapon wodofo atasomaso pentecost asore ho we pentecost oni ebudwa no na edi hwe ni mu yekọ na free screening ha tabita clinic wo yo no oso konya mu emfaso eni mu echefa 0202 347 0202 347 tabita clinic free screening ena me body dawuru e dia kire wo echina echi ena che say ye memene da ena woman of faith wona message Jennifer Fabrifa ye bo o maka manchire mu na o ma semina ne say bra ne enkosu enkire awurade efiri wono ena esu kire no a ye ni suo ebeba da krope ena odi di dwumadi we na asem 3 point say o say come and see bra na bra behwewu efiri say kropo twedia poba say ya dom no wadana no monyam adi at a women of 54 man no ebe 74 75 ena o ma fa afuru wa bra
omo wadi mfie petepepe omo ntimi enya yefunu na omo de awoba ene human of faith for omo esre egu omo furu so eno ntie Techima community center daba akopɛ ne adi kosu adi egu awurade so orofo akasamafo baba dwumadi yase General Moses Osei Prophet Pa Mrs. Vida Fosu Tabiri enka no na ye katikisi wo Techima presby orofo na anyomtofu a omo ebagigi yankopon tata na waso de free na himwam no be ne nsenkyere ne Atomba Fosti ene Minister Audrey Japan ana Minister IBG omo ene beto nwom no orofo wose bra na behwewu yankopon animunyam damemene da anopa no krompa mu ena dwumadie wei oyo no Techima Community Center orofo yenko yankopon animunyam Express Group ya konti seminar yefa nkoda no se wu ko broni krom akosua nwoma akwa wala tuasa abahwe wabusuafo no Express Group rebetumi di wakro wodofo yefra Express Group yefa ya konti sem emfa nkoda no 0552 8227787 0552 8227787 Express Group and I make comfort na me de amam order for me masika show botume so pasika kese sa sika we no ni de de se sa so pasika kese no star 426 *18 hash star 426 hash star 426 *18 hash send call all network na select Sompa no prompt messages beba na wahyehyɛ no kama ho na benya sika kese now they are two bottom was a mega cash lucky boss was the dream big no ene asɛm a ɛda hɔ na nanom akuafo se wo CP fertilizer wu na etumi boa emma no buy no ɛsodoso na watumi ate no abribra wodofo wo CP fertilizer no na nanom akuafo a ɛsere gu omafuru so nyina no adi omo akagiramu afrase no na wo twɛn de afrase efiri sɛ afrase no bo kazuso na afidie wo CP se wo ka bo nyina bɛmo wate yekɔ agrochemical ho ne kotobi wo CP fertilizer no OCP Ghana Limited omo ena de ba adwa so 0345990437 0345990437 OCP fertilizer ena me kanfo nam de ama yekɔ na yekotobi na Vigi Studios ewo enkran yo Malam Abase first Kokro Street ho ena na Vigi Studios ho orofo upe video papa pictures papa na Vigi Studios yekɔ no mobile boy akwaniansa nyina so 0574 715 778 0574 715 778 na Vigi Studios ena me kanfo na me dia ma kama pa sofo rekon herbal mixture na sofo rekon herbal mixture no manfo dodo no na edi adanse o se wonum bia ahoto etumi eba na ahoto no ene sai ahoto no nyina ne se wukoko no ena ekro no osisi yade no ekọ pressure na down so no say yellow say high bema wonka se ewo mpam ye sofo rekon herbal mixture ene bedi wakagina mu orofo ye ekurase aduru kone kope binom na ebebo akwaniansa nyina so na upe bi aton na wokura waton wate so emfa so rekon herbal mixture no orofo yenko Freddy Mens herbal no okeu Time FM ewo boase Free FM ewo Techima yo Boga One of God Pharmacy yebenya bi aton ewo ho Promise herbal so ewo adum kumase ya ubenya bi aton na ye kopawra ko herbal mixture ni bia orofo ofom kwanya yemfra homa we so na ye kire oba bia ye ubenya bi aton na wanom na so ho atumi atom 0248 672 271 0248 672 271 reko herbal mixture na ye di adanse de akire kama pa ye awade ni mu nsensem kosire obi baba awade ne na wonsia mu ye panta afo mu a hwede akwa akosie ma minti akse akwa akosisei enti me hwe se de ntokwa ne ade na afi nkwala ne nyine no nso na o kire nkwala no di matemu nkwala ne nimti na ma nkwala no nso ukasa wo mu ho ana o mu so ukasa wo basa otimi gina ho ka kira akwala se wo ya abobọ na sun akwala na ya de na meme ka no o ka kira akwala se wo ya abobọ na sun wo mu bọ ne maame na sun ti me hwe de akwa na afi de na etete me na me se da bi yansi efie ne bi wo dwaben de ene ma ba betena dwaben na me de nketo na ba betena ho
na wono nso ne mpanimfo mbia miensa na tena ho enti me bai dwaben te me ba na me de beto na busuafo nanim se ni bokwa ne adenti se me pese me betena dwaben ha na omo si omo de omo atinto omo befre no omo frɛ na wo se edan bie ni ho a mekwa akotena mi si dan na makwa akotena dem mo fi ho nyem papa ne si ye enti fie ne die oka so de safo na be ma me a oboa enti wo de fie ni nyina ma han na nkrofo na titi mu kuba ya bia wo fie na chi o tenant na omo titi fie omo na titi kuba bibia ni ho a chese efie ho mekura mi ntimi nkoho yese wo ma no wei me pa chonkola ne nyina so waje wo omo wo so won fa ba akokola ya ma me metere dwaben ha ina se minim nam de akola no ba akokola ba dwaben ha won hwa akola no nti nkola ne nyina wo ne ho sesia no awade egu nkuro wabusuafo ene bema na busuafo no omasin komwa obi ate ase ase awade ne ngu ana me pa cho me baaye no na me de koto mabusua pani anim ti mabusua pani no so de koto wo mabusua pani anim na ono ne papa ne de wafirim na de odi ni papa de oho enti me wo fa ne ko ne papa ne pani de odi ni papa de ne ho ne ko kasai na omo so ombe frɛ na ma na ba na wonti me magi obi ba na won ko gya ne kwantimfe enti ade an so oba wo mo twen no me betan be 5 months wa ama enti omo hwɛ sɛ de won ma no na me wo fa se ebia na wonti me no wonte na biem enti omo frɛ no no mbisa nse nti nkwala no bia ba ba jenketo ne ba ba tamale ne ba jenketo an se oba na on pese wono obetena bie mu a wo de fa nkwala nketo no maye okache mo ofa se de oye be ma no nso no onsi ho na me ofa mo so ade wo yesoja ni e pa che onye soja ni loto adwuma no oye okasa mema so sa e pa che an ma me awade ankasa no empempi no dwumadi ewe so no obi ani wo beba obeka na asem ya da doko pa che an enti said ya usi kanu ne sa na ma wade sese ekeken be pa cho an enti me ba dwabe no na me ko ne papa ketua ho ndie papa ho no de ono no na ka ne secret ne bibia ti me ko papa no ho no ka che me se kin sese awale no se wonti me ma finance abre no na me bla no so se yo ne wakasa yate na ya so yade nsa no koma no ti yade nsa no koma no na e wo tamali ho e wo dwabe no aba ne papa no na ji o si amfa nsa no mle ne papa no ye de ba ne papa no beji enti ye de nsa no ko ne papa no so kinsile ne se wo ye de nsa no ba onye enti ye de nsa no ko ne papa no so ji nsa no ba o ji nsa no enu achi ne ye nti hwe biem ye frɛ no a na ototo papa so ai ono nko ana na ekoba ono nko ana na ebre enti dana wasimi me kaprenim tamale die me kaprenim ha so die me kaprenim enti se magaya me nko sesi ajapade be na akwa awade na so ne na ye dan pa cho me ko ase no me ko no je se dan na odem kura na ye empa na bag ba akopɛ na na esi ne dem na ne tape tia ba akona na esi ho akonwa na ye tena so kura na bi ni ho nanso me ne ko tena ya wo ye kakra na me so me ye kakra no yetimi si tamale fie na ya sa dwaben fie kura na esi ni first na ya san si tamale fie ti tamale ba bi a ote no do bi ona me marete ne omo afie na omo tie eti mu wo fie wo tamale me pa cho an na mo sa wo bi wo dwaben me pa cho an ni nyina wo so wo ma wo bi me pa cho an enkwala no so wo ma ba akokura me kura de nkanya se bi a omo metena me nchen na me pese nka enkwala no ma kwan kura na nka nketo ano omo medi holidays na nka omo hu se me ma me kuro mu ni se daachi bia no me ni ho a omo atima befi eso no kura wo so ti sese a no oni ukunu dada no ana ukunu no mo mieru nyina mo ate ase se awade no obi azo mpe me pa cho an ti sese wu mpe ni biem me pa cho da bi wo na gya wo ana na gya no me pa cho me na me den san ko e se wu mpe ni biem pene de ofrika se me fa ne san kokora de ache ofrika che me se me fa ne nsan koma no na de nsan be wale me nti no na de nsan be san ba abre ma busuafo nti se me hwana me nti me fa ne nsan koma no wa bo pen e bro de bebre so me ka se kra so obehwe me yi a me minim o mia me mene anadwo bia nyame nko an ka me wuo enti efiri ho no na me mene na ayese de kompo na hye ho wono an nsa na odi timma mene a o mia ya nyame nko an nka me wuo na nyame boa ya metimi de me na wo no ko achie na me sole ye afi osa be bu nkotodwo wo manim a na opa me chewo se wonim de ma na ba sa na so wo hye da pa kuokun wo mia me kokora ku me preko na me mene atare na me pese me fikora na me ntimi mfie ne ba sa no bo wabusuafo amane ba cho sa atam na me ma me afrim ntimi sister penina na wo ho na me ka kire no
ade ache ye omi a o mene no ma pani bia so te na posifo aso te me pa cho man fa nko police station na mo me ka kire me de ko kire boy bi so won hwe se de me mene aye boy ne ka kire me se me nko to rob na me fa yin so me de rob ne ye na anko me nyine ne nyina na no so ase ho na ye kese kwa kumu hun se ade na ye kese iti tamalifie baako epacho an dwaben esufie baako epacho an tamalade ne dankura se ne wum epacho yes 6 na toilet kitchen na store room na bathroom na dwaben no dwaben de no de o si self contained na chire no o si boys quarters 5 oda so yelo to adwuma no epacho no e wo tamali kurom ho a epacho no ano e tamali kurom pi bus stop na chire ho a o si e friend no say Kingsley epacho okay adwumakuo bi ehwehwe marketers ewo Kumase ha na wo se onyasaafo no ewo ampabame sokoban ampayo trede pachi number 1 pachi number 2 ene ahodwo afam ho a enka ebe ne depa ene adwuma ho odene enti na wati na sopam o se ukura wasi ene de keka ho ubetumi akenkan ubetumi atworo no ebetumi aboa wo wo se wani agye ho a frɛ wa homa wi eso edi obenya adwuma ye instant pa 0527 996 399 0527 996 399 na eni wo mu eni nkwata ho na se mu ni enkomo ebekoso amawo fisa adwuma ho odem Lawson beverages say what they do my betters no abadwa so sa na odi ginger call ni bi aba twitwa bi bobobi ne tumi eti bidi epa amanfo dodo no a na di ho adanse ze zire ma betters ni ginger call no ano nam papa se utwa bia utumi edidi ene enkomo ne mpaso enkomo nyina babia udedem enwoma ebekoso na dia mam na sa wo pub anasa sport wa ebeboa opa obetumi aton bi na wo so atemfa so wo hose so a kofa bi begumai omafo so baba beto ebeboa pa yemfre Lawson beverages ewa ahoma we eso 0242133577 0242133577 Duema Bitters ginger le cause itwa bi na ejira ho na so odofo nya bia ni bia de bia metas kasa asem we nya bia ni bia no de bi wo ha bebre bi wo Ghana ha bebre na bia bi wo wanoma na otipa otidwa ga na sa bia Ghana fo atua tumu no ende ente sa eno ane club bia sa club bia no de on emu da moton onoma se samri mu a ekura ni eye kama pam na nya de ho ate atesuo no a enya asem ketwa orofo aponto ni abadi tuori nyina da eye club bia ene kamfo na medi ama ho uni fie du nwotwe mfo asem koso ba penfo emfa wasem koso bia mekamfo ama ho ewo Ghana ha onomo a ebeboa wapom den eye club bia enua ene club asem kese papa minim modern bar producers abo afa ho na ebre no ntino yemfa asem we enhye fridge mu nyame ya adoma wo kena mehia se ye ne bema no ebekasa if possible a omra na ne papa no ano ye no kra se kapanimu trafie masefiamfo na pani trafie na se wo mankodawe nanka ne ye kanankanwefo a sa pani no eka ho na kapapa de keso ka gina ntemo maasi ni mebani na kwa toto ensen ba ya na waje na kire se pani no kra no ekwa bi so no ne bana ka bibia kye no ama na to na koma so eni kwa se sa na pani ye papa no so ki behia no ekwan yo fa so a wo jinsa no papa no so ne komo ebetumi abempa na afi yehu kwampa ebetumi afa so every man de wo wa mu kasa o che man e wo do sa so mu anan wa che no dada ade mienu de ka ne che de ka enye che na titi kwa ku me pese e de asem hye fridge mi ame ando mo chena ya e pese de hye fridge mu no ye nka nko ho bebre
ko de chef fridge mu dia ne mo yenka enoma bi nhye ni pa bi kakra be ma ne mai nti yenka nko ne mum yenhwe asante ya se obi de nsa ko a papa no onyi ne mo ofre busa ene enoma bi adane ofre busa se mpa twa me wona ayre de nsa ba wo na be ma no watie nanum asem o se menye o se age ene do wo ho kwa se wo je na kira se bi wa because ebi ana sa awade no be ma no no okosa wa na anhwe ne okọ obewu saa na obe nyame ampata se de se na kuma se de wo kan se te sampa e se frigim saa na meka no se te sampa nso a awaleja obi atimi ja awade be ma atimi ja awade oba atimi ja awade nya by force afenso awade a ye kwa ye force oba ma ne kose opchinchina atwase efia ne kɔ no nipa hwe ne ye de toso mienu awade obi wase ye beka se nipa so ma se kwa se na ode me na so ni asa ka nipa se kɔ sa yi so mo hwe ne ye yaw ketebo mo bum kwa ye kan ubusa ne question bi so ye mia ne me de ko police station awarefo de o ma sem ko police station na ye sa na o ma we ya ye foolish case but okuni di a ye pebe ma na akɔkye no enso abrochire de Obaa no betie no sanete eti no ma bi koso o Ghana ha ya nhwe ya because di nti na sese Obama sebe do kan sete sampa because Obaa no Obama na ntie na nima sem ye de chef rich mte eti sampa di nti enna Obama no Obaa wo wasenkura be ye numa sesia ma fa o mu nyina e de be na beba sa e bia na bibi so ho eti one de ye nhwe se bibi asa ni wo de na omo yes omo very careful ne mo awade de Obaa timi jai Obama timi jai nya by force nti enhwe ni ye ne awade jai so by infected japade ewom e na no man ye mienu we kura ne temade so okaso wo ko na ye man na bia fa so be na wo kwa akonya wa we egomia ne mi eti ne adwabe ha ye nhwe na seven pray hu kwa be fa so a se Obaa na se de o kana te sa awade we se ente sa wo na de ekoso de hu na yawo lebu a wutwa ma watwam oh dear ye mi akon ye mi akon da wale be wutwa watwam okay we no ye de ahye fridge me kire be ye hu adwuma yi pa sister fua eye adwuma e wo 21st clinic o se ye mfanchi akese e ma ne honam kani Mr. Maxwell dodo no na hotedin elibo sister fia de o ha no o pepa wa sana ye adwuma 21st clinic sa adwuma 21st clinic wa fini kru ne say na chese no no ogi pay mi no ana ogi pay mi 21st clinic ne Sompa pon wa no abaye part time sa broche adwuma we no ya broche adwuma fia no fia no oba tuntum no o ye nipa se ne no de magina dem aka chem so mo no asema me kan de ni kan ya medin na so ma menka oso afini ku nya mienu ku ma fimi ku no elibo na ni ku ni walibo e kwa be no be fa so be ba so the weather na ana no ne ko se be ma no kwa no se be nko ba conference sa me fa sa on kan na anto so afia wa mane mo kan na anto so ye nwa be friend black wasi woni upa o breman no ton caterpillar won ma I see wasi fufu bi o ta be dibi minim breman na se minim babiam so magazine o baby wasi fufu do ni upa black ni papa wu wa o breman na emre se mu no o de wo be hu no okay o de so nse baby fufu de o ta ya do ni mo pa ya shedan kompi enti mesre se ma me ko akoma to ye mo ya ni pension nyansa wa wade ho oh yeah so wale Obaa Rebecca Kedi awade teachings be full topic ni pension nyansa wa wade ho bi edin kwasem wa wade edin kwasem do Obaa no abefa ni mamu nko insia se enum adai 0554 na 3131 0551 na 3131 0548 na 3131 0548 na 3131 na yenko homane so yenko ne kodi nkomo kakra yenko menhia fieu ene amamere ni amane edi atwaguo na akoradu yi adom otoso miensa ne na wotwedadie no odofo na akono ese abreko wom de na nsoso eno na ma asante ya asante no frisa akonwa we no kwotena so na otwabra nti wo ye pani dada nti no duru ba bia ya de na nso no ya na enhyedanye ye pe asante wo bi ka asante wo bi kire 0554 na 3131 ebre no kra ya ye bia ne sa hello baby afrefre we ye majo su eburu katachie katachi gaban so de mbonis yanko ye na mishra mo pa masa mo shapa aso de masa mo pa
na abia wa no nya ko meme ne bi insurance ka yo mo sa mfa no de ma de wa lo ba na won no ano kwasem no men bi shi nya sa obu ba na won nya ko dey to le donko no okay hello 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 yẹn fọfere no ẹnfẹnsi yẹ brẹ no ayẹ be ẹyẹ Sida worship center Abet Kwapon Saki wọni general overseer wọni na de ẹnwom a nyame asẹm emu hwam pa ẹde ba fosu kama fosu aboagye mene ma pamfo yakra mo yɛkɔ long time.